Бүгін 9 март 2021 senesi biz Nazim Ağa'nın bir sohbet geçirmeye. Aytınız Nazim Ağa, sizin familiyanız, adınız, soyadınız? Adım Nazim. Nazim deyip yazar mı? İşte öyle yazılan. Mehmet. Babam adı Nasip. Nasip. Kaçıncı Sonunda P. yılı doğdunuz? 9 fevral 58. senesi. 1958 senesi. Özbekistan. Özbekistan Cumhuriyeti. Andijan vilayeti. Andijan vilayeti. Kurgantepe. Aşkma. Andijan vilayeti. Kurgantepe rayonu. Savay savxozu. Ona ne diye Yangi Dünyada çalışaydı. Zira Bikirova, o da şu Savay savxozdan. Bilmesen aytayım. Aytınız özü babanın hakkında adını? Babam adı Nasip. Kaçıncı yılı doğdu? 27. senesi Keriç'te doğdu. Keriçli. Keriç'in özünde? Keriç'in özünde. Kale degen yer var edanda. Yeni kale deyler şimdi. Ne diye yazıp koyabiliriz? Yeni kale. Kale. Öyle mahalle. Anda bir ne var? Cami gibi. Yok cami değil mi? Krepes var. Eşkendirsin. Ana şunun yanında babam şu yerde netkeli yaşaganlar olar. O çok şey aytma. Biz yaşadık. Bu koydu ya da bir mahalle? Bir mahalleydi. Yeni kale değil. Yeni kale degen mahalle. Kale dep aytaydılar. Yeni kale degen nesi var edi öyle. Kalesini krepes. Onun tamırları bu koydan ya da bir çeşinden bir şu Keriç'in özünde. Yaşardı bizim halkı şehirde. Anda yaşardılar. Kim çalışırdı babanız? Babam Özbekistan'da olganda neydi? Dülger edi. Stoler. Stoler, plotnik. Kırım'da olganda? Yok Kırım'a kelmeyim. Men babam pek kerti keçindi. 49 yaşında keçindi babam. 49 yaşıydı. Şimdi aytarım 70. Yediğim Kırım'da kaçan doğdu? Kim mektepke vardı? O kadarlığını bilmeyeyim. Ana o aytaydı. Az okugan. Son Özbekistan'da bunu aytaydı. Biz de yaşadık. Bir FZU'da bir şeylerde okugan. 4 yıl okugan. Sonda 4 yıl devletke çalışmak gerek eken. Taşkent'te öyle bir ne var eken. Ben bilmeyeyim. Ne diler? FZU bir şey o fabriçni zavodski училище öyle oşağın bir şey. 4 yıl anda okudum diye. Men yaşlığıma barıp 4 yılda devletke çalışmak gerek eken. Zenatın pek yaxşı beredi, pek usta edi. Tek ana ne diyor? Plotniklerge o aytaydı ne? Taporная работа. Ama bu böyle masanda yapar edi, böyle kursunda yapardı, şifonerinde yapar edi, pencerede yapar edi, kapıda yapar edi. Mana bu araba kapılar, varota. Ağaçtan onu da yapaydı baba. Sonra bu erendi, ruban erendilerin ağaçtan nelerin özü yapaydı. Alma, da kireç olsun, da böyle yemiştereklerden biçip, doğurlap, özü yapaydı. Eğer evde, biz yaşlıkka barıp, baltasını ya da bıçkısını alsan, o bileydi. Biz aytmaydık aldık deyip, o bileydi. Ne için degende biz bekim bağını ya işletkende, doğru işletmeyimizdir. Ya bir yerini uradırıq. Şunun için o balta olsun, bıçkı olsun, evge kelgende özü kolundan kayraydı, baltasında, bıçkısında öyleydi. O tabiatı böyle sertçeydi. Kaptıydı. Aytkan şey yapaydı. Beşik yapar mıydı? Beşik yapar edi. Beşik yapar edi. Kona degeni, biz noğaylarda var. Bu stol gibi tek ayakları kıska. Kona. Yok. O sen yok. Men başka kona da yapar. Ve talyarını aytayatırım. Talyar degen söz var bu Kerişlilerde. Böyle talyar. Talyar? Bu tek Kerişlilerde var. Başka yerde. Nedir bu? Tal, lıdan son tвердый znak, yar, talyar. Nedir bu? Bu stol gibi şey, tek azıcık. Ayakları kıskaca bir 20 santimetr al. Mesela yerde kvadrat ne? Yok böyle. Yok gerek değil. O kona sen ayt. Konanda yapaydı babam. Beşikte yapaydı. Aklımda var komşularımıza beşikte bergen edi babam. Öyle bir usta adam edi. Bizge keçmedi ama torunlarına keçti. Karın babasını görmegen olsa da ustalık yaparlar. Stроитель. Aytacağım böyle talyar degen şeyler var edi. Komşularga yapaydı. Mesela komşumuz Yayakay var edi.
анда оғылы доғыл işte Яқайың апайы Гүлсара апай бала жоқ апай. Бабам оларға тал яр olsun, қона olsun, бешік olsun оларын береді. Сонан кейін этажерка дейлер. Evvel көргендірсің böyle ағаштан yapılған. Şimdi енді полкалар дейлер. Renkli neler rafları var еді. Aşağısında mesela bir şey koymam mümkün. Bunda üstüne çiçek koyasın, sağıt koyasın böyle etажерка gibi neler var еді. Onun için pek sirek bekim bireylerin evinde vardır eski evlerde. Ana öyle şeyler de yapaydı baba. Ustaydı, pek ustaydı. Sizde ana tilinde onun instrumentler adları bilmiyorum. Mına ya saddelerini bilem işte çöküç olsun. Çökes, erendi, bıçkı, balta, son ne dile, daha ne var edende? Kelpedim plastik produktu biledirsin. Da kıskıç, urbanık erendi de. Yo. Demirin. Kayragan şeyler. Kayraktır da. Unuttum endi, öyle galiba. Öyleydi galiba, kayrak edi galiba. Onun anası, babası adını bilirsiniz babanın tarafından? Yok, bilmeyeyim. Biz kartanalarını görmedik. Anamınkini, babamınkini görmedik. Nasıl o hatırlay, ne aytırdı o Kırım'da olganda, bu cenk vaxtları, ne aytırdı o sizge? Cenkni o azçı hatırlaydı, mına bu Dubin'inde biledirsin. Володя Дубинин деген bir bala бар анда Керчте. Onu da көрген екен o babam. Cenk başlaganda o ince 15 Олар son bazda айтайды, мына мен дей çok adamların evlerinde hani bom cenk vaktinde değil bazılarında saklanıp yürgen eken babam. Men şimdi aytam da babam keçingen hani 75 olsa anda 21 45 evvel. Ondan 60 yıl evvelse olgan şimdi sensin de soraysın 70 yıl evvelse. Men de endi Ne için sorayım? Çünkü Kerç her vakit to немселерге son yeni Kerченская feodosiyskая operatsiya belki bir şeyler aytır desek. Ana bazı bir şeyler aytaydı anda saklanganlarını, satılganlarını buna mağaz podvallarda hani şey saklaganlarını olarını aytay. Sonra bu Kerченский ano yer tübünde olurlar da Acımuşkayski kaminonu anda da bargan eken babam onu da aytaydı. Endi biz yaşlıkka barıp o kadar çok netmegenmizde anda da bargan babam. Anda da olgan. Yaşadı. Şunun aslında o da olgan anda. Son çıktı. Son çıkan hep çok şey netmeyten edi. Anam da babam da öyle çok. Ne diyor o kartlar bilesin. Ne diyorlar? Korkmaydı babam. Babam mına biz koydu, biz savkozda yaşadık. Babam böyle bir her vakit aytadi. Men görmesem siz Kırım'a kaytarsınız. Öyle bir patriot adam edi. Toy olsun nese de evvel içeydi açık. Netse Kırım Tatar türkülerini yırlaydı. Men de mına bilem sen Padalinim и Пазгорем деген türkü var. Bilesiniz Rusçasını. Padalinim и Пазгорем biz mektepte okugan. Babam şu türkünü meşin aklımda yok. Kırımca şeklini yırlaydı. İçkende yırlaydı babam. Son yanımızda komşu var ya, Pavayakay, onun Kırım'a gelip geçindi. O da yırlaydı. Bilmeyeyim, o nesil öyle galiba. Onlar yırlama seviyor. Nasıl türkülerini severdi? Aytınız. Mına Port Artur, sonra şu Padali'nin Kırımcasına, sonra daha başka bir, da nasıl türküler, unuttum şimdi. Kırım'ın bağlı türkülerini pek seviyordu. Yo, belki sizde Kerç tarafta da var öyle türküler. Olar hatırlap olamam. Çalbaş Bora bilmeyen. Yok onu o Çalbaş Bora yırlaganını eşitmedim. Böyle ağır türküleri yırlaydı. Ağır türkülerini böyle. Toylarga barsa da böyle ağır türküler sımarlaydı ustalar. Evvelki toylar sen biledirsin. Mesela toy başlamasından o günü çalgıcılar keleydi. Babam davulları var idi, darileri var idi. Şimdiki gibi mikrofon деген şey pek sirek olaydı. Onlar başlaydı buna saat 8'de toy olacak olsa 6'da 5'te keli. Babam stollar yapaydı ağaçtan. Ev içindeki gibi hazır degiledi. Babam yerge kakaydı nelerini ağaçtan sonra onu bütün vakit çağıraydılar. Stollar yapaydı. Mayken balaban ağaçlar. Son toy bitken sonra dağıtaydılar. Babam öyle son evlerge buna fundamentli hepsini bunu evin tepelerinde yapaydı. Öyle bir ne ustaydı. Aytacağım fızığını bitirgen son 4 yıl devlette çalışkan o
Ustaның ustaсы еді бабам. Мына кімні көрсең ко, бабам кебі уста болмаған. Просто о не айтажам, коммунистлер кебі пек, русчасын айтажам, честный человек. Біреуде біреу болса қырсызлар жоқ болады бізде үкіметте. А онда шиде келеді о. Біреуін ішлетсе, оң ақын береді. Яда өзі бір капық мына о нелеріні прорабы еді ғалбай оларда нелерде, стройотделде. Өзі нарядларını өзі язайды. Өзі 4 сынып оқыдым дей, 4 сынып оқыдым. ФЗУда оқыған. Шың үшін, ама өзі бір капық үстіне қошмайды. İşten kese bir şey getirmeyedi. Gerçi o ana tilinde mektebini bitirdi. Ana tilinde mektepti bitirgen. Ana tilinde mektep. No bu ustalık ana babadan geldi ya da o özü istedi. O okudu munda ana ne diye FZU'da okuyan. A cenk vakitleri o ne подпольный işte o bir şeyler onu bilmeyeyim. Айтmaz desi. Yok айтmadı. Ot karşı tarafta da Баталова oldu anda ya. Sonra da Abdinanova da öyle. No Abdinanova anamın koyuna yakın yerdi o. Anam rahmetli, onların bileydi. Buna anam hakkında sorasan sonra aytarım. Siz şimdi aytınız bu sürgün ne aytırdı olganda babanız ne aytırdı sürgünlük nasıl oldu Kırım'dan? Yok onu soramadım ben çok aklımda yok. Onu yok, aklımda yok nasıl çıkarganlar. Nuhanda oğarını getirgenler. Onu bilmeyeyim mi? Aklımda yok. Bu Kurgan Çöpege, Savayla ya da başka yerge. Babam galiba başka yere kiygen. Onu bilmeyeyim. Onu aklımda yok. Anam bileyim. Yaxşı aytınız ananın adı? Anam adı Naime. Naime. Soyadı Gaziyeva dep yazaydılar. Gaziyeva'dır da. Gaziyeva edi. Buna bu kaçıncı yılda o da? 27 o da. Şu Lenin rayonu. Çıkıl koyu. Çıkıl? Bazı yerde Çokul dep yazarlar. Bu kimin nesinde? Var da Marina'da. Onun kitabında ben gördüm Çıkıl'da dep yazıyor. Rus alimleri yazganda onlar Kırımcasını bilmiyorlardı. Onlar nasıl eşitken öyle yanlış yazganlar. Bu koy saklanıldı mı ya da yok? Şimdi on yanında Rus çıkılı var. Evvel nege başka yerlerini bilmeyeyim. Kerş Yarımadası'nda böyle olgan. Kırım Tatarlar ayrı yaşagan, Kazaklar ayrı yaşagan. Çıkıl var şimdi Vinogradny. Bekim trassada gitkende, Kerş'te Lenina'dan gitken son yolunda 3 kilometre trassadan Vinogradny. O Rus çıkılı olgan. Anda tek Ruslar yaşagan. On yanında Kırım Tatar çıkılı olgan. Kırım Tatarlar ayrı yaşaganlar. Yanında nasıl koylar var? Şimdi o köylerin ondan sonra daha gitkende bu tarafında Leninskaya var. Leninskaya. Yok ana tilinde. Onu bilmeyeyim ben şimdi. Anam koyu çıkılı olsa onun yanında Cermay Kaçık var edi. Alime Abdinanova'nın koyu Cermay Kaçık. Cermay Kaçık. Kaçık ya da Kaçık. Kaçık değilimiz öyle anam aytaydı. Cermay Kaçık. Cermay Kaçık. Anda Alime Abdinanova işte. Onların bütün soylarını bileydi. Onlar koyları yakın edi bir 2 kilometre galiba öyle bir şeydi. Astanina Oysul anda yanında da bir koy var. Astanina Oysul değiller oğa. Yurdumu yürümeyedim Astanina eski adı Oysul. Oysul bu belli koy. Bilirsiniz mi? Bilirsiniz. Astanina Oysul. Bu tercümenin aytkan cananız yok bu koyların. Nedir bu Çıkıl, nedir bu Oysul? Bilmeyeyim, yok, anam aytmadı. Bir adam bana şakalaşıp aytdı, şimdi ne de 7 kuyuda yaşıyor, 7 kuyu değil, o 7 kuyu değil özü. Kızıl kuyu o eski adı. Bunlar aldılar, buna bütün yerde yazarlar 7 kuyu rayon deyip aytalardı. Özü stansiya, demir yol stansiyası bilesin, Semkala diye nazывают. O aldılar, tercüme ettiler 7 kuyu deyip. Ama o şu Lenin'in eski adı özü Kızıl kuyu. Kızıl kuyu. Siz anda yaşadınız bir iki yıl. Ben anda 15 yıl yaşadım. 15 yıl. Sizde bir hareket yok idi bu koyların tercümesini bilmege. Yok onu hareketini bilmedim. Bekim Anakum'un kitabında var da. Filolog olarak
Yok, onu bilmedim. Oysul mına, oysul deme. Çıkıl degeni bir adam çakal. Bizde çakıl var sözü. Yok, çakılını bilem men. Bilem o tercüme. Bu belki bu başka ya. Yok, bir adam şakalaşıp aytdı. Şimdi kene şu neydi Kızılkuyu'da yaşay, Leyna deydi. 3 kul, 3 raba deb onu öyle şakalaşıp aytdı. Bekim şakadır bekim o, bilmiyorum. Ya ili patkol etip ayttım bilmiyorum. 3 kul dedi. Ну, айтыңыз, bu ana tarafta Хarbaba, Хартанан. Оларын да білмеймін адылар. Bir вақытларын yazған едім, bir yerге, bir defterге институтта оқығанда да babam anam айтқан еді, оларын O vakit sizde yok idi praktika, вот, диалектологическая практика? Практика дегеледі, бізге айтайдылар, мына Джафер Бекирович институтта оқығанда, Джафер Бекирович біледірсің. Öyle adam бар еді, мына Монолит, Enver айтты, Монолитте оғыл çalışа деп. Мына бұл фирма Монолит бар да. Ну, o belli öyle hocaydı. Mına bu Kırım Tatar folklor kitabını o yazdı. Yazdı dep işte. Anda da pek çok hata var. Bizge hatası o şey olmaydı. Bizge ne ya aytaydı. Bizde birinci kursda ne alıb bardı. Kırım Tatar folklor. Sonra aytaydı, mına destanlar toplamak gerek, epichka. Sonra nasıl topla? Ya atalar sözleri, ya neleri. Biz endi komşularga andan bunda bir şeyler son uydurup bergen edik oğa. Ну, Джафер Бекировичке. Son onu bilmeyim nasıl. O bekim anda her yıl toplap son bekim daha tercüme etip son ne üçündür kitaplar çıkardı o. Yaxşı, aytыңыз, ananız mektepte okudu, ne aytırdı, o Kırım'da nasıl yaşayış edi? Onu anamların evi pek küçük, ufak iken, kiçkinik evçik. Artından çıkıp evin tepesinde çıkma, fukara yaşaganlar anamlar. Evin tepesinde çıkıp da oynama mümkün iken. Sonra ana nege Azaq dengizine bara ekenler. Endi yaldamağa arabalarla yürü ekenler. Babası arabacı bolgan, bir şey bolgan galiba. O kadarlarını unuttum değil mi? Azaq dengizine barıp anda yalda ekenler. Son Babık var edi, Leyna'nın yanında Babık degen bir koy. O da yakın şimdi. Babık? Babık. Eşitmedim. Sarılar bileyim. O sarılar o keriş tarafta. Bu Babık. Kichkene koy. Onun tamırının yok o. Leyn rayonunda mına bu Keriş Yarımadası'nda 90% koylarını yok ettiler. 90%. Tümü tamırını sürüp yok edip taşladılar. Öyle koylar tek adıları bekim bir yerde. Eski haritalarda var bu koylar. Eski haritalar. Koylar büyük olmagan. Mına apayım nesi? Apayım kaynanası işte. Leyna'ya kirgende trassadan kocalar var. Bu tarafında şimdi Karalova deyler. Bardım var. O Ruslar yaşagan bu. Bu tarafında, bu tarafına gitsek bu sol tarafında Kazaklar yaşagan Karalova, hocalar. O vakti evvelde kocalar deyken. Sağ tarafında Kırım Tatar hocaları bolgan. Men apayımın anası anda yaşagan. Hocalar. Hocalar bu tarafı yok. Bu tarafı şimdi de var. Şimdi anda Kırım Tatarlar bazıları kelgen yıllar böyle topraklar aldılar, bazı birleri kırdılar, bazıları kaldı. Bu tarafında bir kichkene bir Rus hocalar var, bir kaç evler. Anda bir bayır gibi, şu bayırda Kırım Tatar mezarlıkları. Şimdiki bu biz 90 senesiga 88'de kelgen bolsa, ondan evvel olgan, ondan sonra keçingen adamların bayırga jiyalar. Apayım bütün soyları anda Leyna'da yaşaydı. Onlar hepsi anda jıyılgan işte. Anda sizde de Keriş tarafta anda da bölükler var idi. Bu tarafı bu öyle koylar öyle var idi ayrılıklar. Yok, olar mesela misal için sizge bakıp aytmazsınız siz o Keriş'in oğayı. Ben kimini bileyim. Var hepsi öyle. Yok. Sen yanlış. Bivat ağa o o diye közü kılıyısın mı? Yok. Yok, öyle o tahihi öyle çöl adamları. Ama son ben başladım öğrenmeye. Bazı var öyle. O sarılar da, ne sarılar? Başları sarı. Bekim öyledir, kim bilir. Bekim kabilesi vardır. Mesela men bilem bizde koyda men Чистополе Salın koyunda. Anda yaşadım. O aytaydı bir Naymet'te rahmetli oldu. Kırgız koyunda. Son men baktım ana Kırım haritasında neden ana nelerden bazılardan şu bu neden Marina'da yaşaydı.
Онда бақсам тек біз тарафта дегел, мына бұл Кезлев тарафларда да қырғыз деген қой бар екен. Бекім қабилелер олғандар. Бет. Қабилелер. Сол өзбек деген Қыпчақ. Қабилелер бар олғанлар. Şu айтacağım. Siz bunu bilmezsiniz. Айтыңыз, анаңыз бітірді қач сынып? Onu o kadarlığını bilmiyorum. 3-4 сынып. Қырымда бітірген. Ана тілінде. Ана тілінде. Bu cenk vaqtlары nasıl айтайды? Onu bilmeyeyim. Açılıq еді, bilmem. Anam bir kere айтқан еді. Böyle bir ne, son men onu Kırım gazetinde de yazғайым. Son, netip öyle açık koşup netin. Деймін, мына бір адам мен ішті кечедім, бақсам мен евел олайдым, білмеймін, военком, соны аңладым, мен оны Қырым татарлаған воен, öyle бір не бар еді, мектебін бітірген 75-ші сенде бітірдім неме, военное училище, мода gibi олай. Мен де кечегім, мына жерде, мынау жүрегім ұра, мына тұшта тенімде böyle қыбырдайды, мынау жүрегім, тело вот дук. Сон бір кештім, сон екінші күн тағы бардым, анда, вот военное училище хочу. Нет, вам нельзя. Не нельзя. Говорит, у вас сердце так сильно не те. Вот аш мынау дуйла. Нышында дуймаймын. Евел анау мынау тенімден аш құрды. Соны аңладым екінші қырында. Соны анама айтам да, не ішінде. Апайларың бірінші баласына чоқши кечеді. Соны анам маған бөлеше айтқан еді. Сіз айтқандай, анау біріс кете, анау немселер кете, қызылар келе. Сон бір кере немселер, қызылар келе екен. Совет армиясы. Соны анамлар евде böyle anamın anası Ramiz anası. Қарт анамың ады Ramiz olған. Ramiz? Ramiz bak. Ramiz деген ат. Мен şimdi onda öyle ат eshitmedim Ramiz. Babasının adı iki addan ibaret edi. Seyit Mahmut dedim, Seyit İbrahim dedim. Bir şey unuttum işte. Unuttum. Birege yazgan edim. Siz айтмайсыз da Қартана. Sizde de ama Ya biz Qartanay deymiz. Ne? Yok biz kerişlerden Qartanay deymiz. Son Abay deymiz, Abay degen. Son aytacağım onlar anası ötmek pişirgen. Ekiden ötmek. Nemseler keteken kaç. Rumunlar, çoğusu babam aytaydı Rumunlar olgan anda. Olar pek kırsız edi. Pek kırsız nemseler böyle babam aytaydı rahmetli. Cenk vaktında bir maşina keleydi, yani ötmek çıkaraydılar. Biz şaşaydık diye. Un töküyle bir yerde ötmek çıkaraydılar. Bizde onda şey yok. Rumunlar da kırsız edi. Sonra aytacağım mına bu Sovet askerleri kelip Rumunlar kaçayatkan nemseler, Rumunların kaçkanda kirgenler endi o kichkene ev chiginde ekiden ötmek. Sonra anam bermejek olgan. Son tartip çıkarganlar. Ekiden kichkene penjerechining arasına koyganlar, atacaklar eken. Son anamın kardeşi, o da şunda rahmetli, çoktan rahmetli, Şevkiye. Yok dep tartkan ana ötmekin bergen. Anam şundan sonra ana yüreğini etip kalgan aytып. Her vaqt anam netedi yüreğini. Dimşim şu mağada keçkendir deyimdi. Sonra men onun Kırım gazetinde yazgan edim böyle. Şimdi unuttum nasıl yazganım işte yüreğinin bağlışı. Öyle bir tesir olgan edi işte. Ötmek için anamını atacak ediler ötmekte. Kim? Rumunlar? Rumunlar galiba. Rumunlar mı, Nemseler mi? Onu unuttum onu ne olsa da. Nemseler galiba. Ötmek için atacak olanlar. Sonra Özbekistan'da o Savay savxozunda yaşadı anam. Sağıcı olup çalıştı. Birinci yıllar aytaydı ana pamuk jiyalar. Ana aytıp at yüreken. Onda yazgayım galiba unuttum şimdi gazetki. Dekabr gece, yanvar gece pamuk jiyganlar Özbekistan'da. Balaban bir direk dep aytayım. Direkke bir yip bağlaylar, ana at yüreken, karnı kaka. Adamlar ana pamuk jiyalar. Karın içinde pamuk jiyalar bizim Kırım tatarlar kelgen yıllar. Son akşamga da kosak deydiler. Yeşil koşaklarını jiyip bir kaç çuval, fartukka çuvalga jiyip ekelip evge alıp kelip taşlay eken ana. At arabanın. O vaqt traktor degan şey yok ata. Son bütün gece çırak yakıp, çırakta diye ana salarkanı pamukni tıkalar anda. Onu yakalar. Ananı bütün gece böyle temizlep oturalım. Son sabah keledi yani komendant deydi anam. Pencerenin kaka deydi, tayağıma neme, sonra çıkaramız ben pamukunu deydi. Bütün gece temizlegen pamuklarını çıkarıp tapşırdı ekan. Ötmekte pek az beredi, 150-200 gram mı öyle ötmek beredi anam. Sonra anam fermada çalıştı. Bütün ömür fermada da sağıcı olup, men de anama yardım ettim. Sizce sürgünlükte ana taraftan ya da baba taraftan bir kimse öldü mü? Anamın
Анамның бабасы да анасы Өзбекстанда өлгендер. Бірінші жылдары өлгендер. Соны ана біздің қойымыздың бір шетінде бір ескі бір мезарлық бар. Анда біреу жиылмайды. Ел мына күзде тамық жиылған соң тракторлар сабан сөрелерді. Соны айтайды, ана қарт бабаңда мезарлығын жоқ етті деп. Онда çok қырым татарлар жиылған екен шерде бір. Онда енді жиылмайды. Но ер вақыт анам рахметлі айтайды, балабан еді о дей, мына байыр ки бо дей. Ер ел анау күзде сабан сүргенде, işte айтacağım анау ярын яваш енді асчық болып қалған еді анау. Қырым татарлар işte анда жоқ болып кетті анда. Топырақ несінде. Çok санда өлгендер. Mezarlıkların yok yok etkinleri, yok ettiler öyle. No siz gördünüz bu? Yok ben mezarlıkların. Yok barmadım ne uzaktan onu yaşadık da biz naki bayır olan bileydim. Sonra bir kilometrede bunda ne var edi? Bizde ferma var edi, savxozda bolaban sığır fermalar. Şimdi Özbekler duval naki çamurdan yapaydılar duvallar, şunun артынан sonra anam aytады, анда sen qartanağın, qarт babaң жиылған. Yılı ana sürgende onu yavaş qısqartқан ediler. Soңында kichkene болып қалды. Biz көчкенде енді бар едім, жоқ едім, ұмыттым енді 88'de. Bu öyle Kırım Tatar'ın... Siz düştünüz Kurgan Tüpe rayonu Savay Sahoz'a. Anam da düştü. Anda nasıl taraftan Kırım Tatarlar var? Çoğusu Kerç taraftan. Kerç taraftan. Çoğusu. Son nasıl babanız? Şimdi aytarım. Yarısı Kerç taraftan, yarısı çok başka köylerden yok edi galiba. Çoğusu Kerç taraftan. Kerçlerin çoğusundan da iyi bergenler. Yarısını nege iyi bergenler? Cuma'ga. Samarkand yanında Cuma. Anamın, buna apayım menin soyları o Cumalık oldu Cuma'da. Samarkand yanında Cuma degen yer var. Galiba vagonlarını öyle bölgenler. Özbekistan'da Havas degen yer var edi. Gülistan'ın yanında Havas degen stansiya var edi. Şundan galiba men endi özüm düşüneyim. Böyle diyeyim vagon kelgende bu vagonni mında iyi bergenler Andijan bulsuna. Bu vagoni iyi bergenler Samarkandga galiba. Öyle etip apayım bir anası anda yaşadı. Bir kardeşi tap biz tarafta yaşaydı. Onlar böyle birbirine katnaydı. Sonra benim de apayım da ne de Cumalıktı. Son nasıl sizin ananız babanız taptı ananızın? Nasıl tanış? Ana o kadarını bilmiyorum işte. Babanız geldi. Babam kelgen. Babamın anda abdesi biz kichkene olganda o'ldi. Adını unuttum. Ajgilsim degen totası var edi. Totası abdesi işte. Biz tota deymiz. Şuğa kelgen galiba son anam tanıştırgandır da. O anda galiba fızu anda olmasın dep. No evvel nasıl olgan sen biledirsin. Adamlar birbirine yakınca olmak istegenler Kırımdan көчкенде. Sonuç men endi o'zim tushunayim. Babam manda Kerch'te deymi, Toshkentda o'qigan so'ng, onu so'ng munda ketirib, o'zini yaqin ketirgan, totasi chaqirgan, so'ng anamni tap. Anda evlengen. Yürmege mulkun oldu bu 55 seneden son. Numara men 58'in balası. Rehabilitatsiya olgan so'ng yürmege mulkun. O vaqt yürmeye olmazdı. Komendant olgan için bir rayonda olmak gereksin. Çıksan sen onu bilemiyorum. Aytırdı sizge ananız. Yok onu bilmeyeyim onu unuttum. Şaytanım da anam başta sağcıdan o günü galiba ana stalovoydan bir yerde çalışkan galiba çokça. Çok ötmek yani azları 150 gram olsa o 200 gram galiba ötmek getirgen öyle bir şey edi. Anamdan gayrı taşı okettan var edi. Kaltakam son davır kardeşi hastalanıp ölgen. Aytacağım. Sizde sürgünlükten kurban kim oldu? O Taytnes adların kim öldü sizin Korontada? Nuana babam tek Karbaba Kartanalar, Karbabalar, Kartanalar. Bu onların bilmeyeyim mi? Ana onu anamın aytam babamın nesi totası Ajgilsim. O anda şu Özbekistan'da geçindi. Biz onda kichkene edik yaş balaydık. Sonda babam tarafını bilmeyeyim. Babam aklımda yok. Son siz birinci balaya doğdunuz. Evet, men birinci balaya. Son aytınız nasıl mektep vaxtları? Mektep vaxtı. Siz Özbeklerin arasında yaşadınız. Evet, Özbeklerin arasında yaşadık. Biz savxozda отделение, işte bir bölükte bizim köyde Özbekler var edi. Son Türk mesketinistler var edi, bir 2-3 qoranta. Son Ruslar var edi.
руслар бар еді, бір қачтан. Сон болгарлар бар еді. Сон мен ашық бүйек болған соң бабам айтайды, мына бұл койде болгарлар да бар еді. Сон Болгария бойлы бір совет үкіметіне бір аңлашы болған, ол болгарлар чоқысы көшіп кеттілер. Неден? Біз яшаған койде болгарлар бір қач қоранта болған екен. Мен ақылымда жоқ, бабам айтқанына көре ақылымда бар. Мына дей бұлар дей болгарлар көшті, бірдан есі тамара қалған еді. О баяғы ақайларынан жүріп чоқ бала тапты. О да сон анасы бабасы келіп, онда алып кетті балаларымен бері Болгарияға. Бұл Қырымдан шыққан болгарлар еді башқа. Оны оғадарлығын білмейміз. Білеміз, сіз бітірдіңіз өзбек мектебін? Жоқ, өзбек мектебін бітірмеді. Біздің койде мектеп бар еді. Бір өзбек мектебінің ішінде рус мектебі бар еді. Бір сыныфта, mesela бірінші сыныфың ішінде, мына mesela 5 тәне рәлі болса, берде бірінші сыныф отыра, берде 5 тәне рәлі болса, 3-ші сыныф отыра. Bir sınıfta bir hoca hem birinci sınıfka ders verir, hem 3-cü sınıfka 45 dakikanın içinde. Sonra daha bir tane sınıf var idi, onda 2-ci sınıf ve 4-cü sınıf. Ana hoca, bir tane hoca şu 45 dakikanın içinde böyle veriyordu. Son biz 4-cü sınıfı bitirgen son bizni Kurgantepe şehir rayon merkezi, o vakit şehirde geldi, rayon merkezi, şimdi şehir, sonuna şehir oldu. Son bir şehirge anda avtobus geliyordu şehirden. Bütün adileniyalar, bizde 9 tane adileniya, biz savxozda 9 adileniya. Eğer bir adileniya sabahdan avtobus geliyor, balalarını oturtup alıp gidiyordu 5-ci sınıftan. Şu Balaban rayonlu mektepte 4 kat. Bunda başta eski mektepte okuduk. 1 yıl eski mektep edi. Son yangi mektep kurdular. 4 kat Balaban mektep. Anaşından avtobus sabah geliyor, alıp gidiyor bizni. Biz anda okuyumuz. Son saat 1:30-2'de kayıtıp geliyoruz. Olmasa avtobus eğer dersimiz erte bitse bizde Kurgantepe'den Oş, Kirgizya Oş. Bizim bölükten avtobus biz bölüğümüz nerede olsa bu Kurgantepe bizim bölükten geçip gidiyordu bu avtobus. Kurgantepe Oş degen avtobus bizim bölükten geçiyordu, biz anda düşeydik 15 kapitke. Siz Rus tilinde bitirdiniz. Rus tilinde mektep bitirdim. Rus tilinde mektep bitirdim. No bizde anda Kırım Tatar tili aytam da бар edi, bir hoca okuydu. No okumagam işte. Ana tili 3-cü sınıf, ana tili 4-cü sınıf. Şevket Yusuf Bolat ve kimşi tabirden esi unuttum. Rayim Tinçerov galiba, daha birisi Tuğan Edebiyat degen bir kitap çıkargan edi, ko'rgandirsiz. 4-cü, 7-ci sınıf degen yazığı var edi, Tuğan Edebiyat. Ana şu 3 kitapni biz 5-ci sınıftan 10-cu sınıfgacha okuyorduk, her yıl qayta işte. Ana tilinde? Ana tilinde ders var edi. Ne hocalar var edi? İşte o evvel bekin başka bir Rus tili hocasının bir şeydi. No bizde bir Şevkiye degen bir hoca var edi. Şevkiye adında unuttum, şu Hüseyinova galiba. O biz geçip bereydi işte, biz Kırım Tatar tiline, balalarına Özbek tiline keteler. Bizde Kırım Tatar balaları, biz Kırım Tatar tiline keleydik. Kichkene o da açık var edi. Bu bala olganda nasıl ko'rdingiz adetler saqlardı, nasıl bayramlar keçirirdi, nasıl toylar vaqt No adetler aytacağım mına sünnet toyu olaydı. Sünnet toyusa mesela mutlaka bahşişler beredi. Bizde anda bizim yaşagan bölükte Özbeki, Tatarı, Kırgızlar az edi. Hepsi birbirine münasebeti pek güzel edi. Öyle ayrılmaydı. No kim yerde balalar arasında olaydı. Mesela mağa da aytaydılar. Tatar bokka batar, boktan çıkıp mıltı katar. Öyle bir ne var edi. Ya da satqınlar deydi Özbekler kim yerde. Babam açılana edi. Mıltık eti rujyo. Özbekler mıltı katar. Satar. Tatar bokka batar. Боктың ішіне боктан шығып мылтық атар. Ну это выдумка такая, скороговорка ошаған айталар сөзіне өзбектер айтады. Қырымды сатып келгенсіздер деді. Бабам айтады. Бұлардың. Ну, бірінші жылдары келгенде пек ярамай көстергендер өзі. Yok bizim babam айтайды, biz Özbekler korkkanlar, Kırım Tatar Kırımdan kelген neler, akaylar ya da jigitler Özbeklerin yaxşı kötekli ekenler. Babam айтайды. Son oldu. O kelgen yıllarda çok olgan kötekler. Keldiler balalar, kadınlar ve kartlar. Yok, balalar arasında kötekli olgan. Armiyadan kelgenler de son oldu. Babam aytaydı mına bu Taşkent'ten etkende. Son men даже mına Taşkent'te okuganda, student olganda
жатақханадан түшеміз, анда бір қасепер көтекте болған еді. Біз анда өзбектердің елен көтеклешкен. Сон бір бабай айты: "Сілер кімсілер? Қырымларсың?" Дергается. Думаю, ақылында бар. Значит, қырымлардан яш көтек ашаған о бабайлар. Біздің баба деделеріміз о вақыт өзлерін нетмегенлер, ұрдыртмағанлар, өзлері ұрғанлар. Соны ойлай, біздің неде жоқ еді, бабам айтайды, мына тойларда бір тойда көтек бола екен. Бір тойда көтек. Қырымда. Қырым, Өзбекстанда Қырым татар тойларында. Соны базы сайыблері айта екен, адамлар тыншыланып, нетмеңіз, көтек болмаса той сайылмай екен. Той олды сайылмай екен. Тойда мұтлақа көтек болмақ керек. Бекім адамлар ағыршылардан соң келіп, ішіп патлатып, бір-біріне ачуландырадырлады. О вақыт айры отырырды. Яда енде мен білгеніме көре енді қарышып отырайдылар. Апайлар ішмейділер о қадар. Мен ақылымда жоқ. Мына анамда böyle bir Özbek toylarına yapışırlarına. Apayım, anam çoğusu kamırışların paklava. Şimdi o kiçkene. Olar Kırım Tatar apaylar, Özbekler de onların çağıraydılar. Anam, Zakipetay, Selimetay, Tay deyimiz. Totay yerine kıska. Totay, Zakipetay. Bizde kerş taraflarda dudu, mudu, enişte, menişte degen şey yok. Bizde hepsine aka deyimiz. Akam. Ağam yerine akam. Mağa mesele kardeşlerim nazim demeyler, akam deyler. Все, brat, akam. Все. Bizde şunun için kerş taraflardan men bilgenime göre başkalarından da sorabilirsin. Mesela dayı, mayı, enişte, tize öyle şeyler değil mi? Totam deyimiz, akam deyimiz. Yakın gibi oladı son. Son çoğusu laf ete, sen deyip laf ete. Siz desen, как будто sanki чужой получается. Sen yakınca. Мына kardeşim var, babama sen dedi. Aydım babaga niçin sen dedi. Sen siz desem уже как будто чужой получается. Şunun için akam, totam degen sözler bizde yakınca. O tize, Allah, öyle sözlerin biz çok işletmeyimiz. Bu Sudak, Uskut tarafları var, abla, aytiler ve ağa. İki söz. İkisi. Bizde totam. Totam, mına komşum var Yayakay. Yayakam. Akam, Yayakam. Все, o aytmıyor mu? Enişte ya dayı, mayı deyip yok. Komşum Pavay. Pavay, o menden büyükçe, babamla yaşım. Pavay Akay diyeyim. Pavay brat получается. Pavay Akay. Pavay Akam diyelim. Все, oğa enişte, başka adam olsun. Böyle akam degen, akam, totam degen sözler bizde pek kerş taraflarda en çok işletilgen sözler işte aytacağım. Sonra aytacağım bunu anam, şu apaylar Özbek toyu olsun, mesketinsiler bir iki tane çağır anamlar her vakit paklava jaydılar. Paklavalar balaban ballap aytıp tüzüp sonra dolmalar Özbekler çoksa bilmeydilerdi. Onlar baraylar aşçılıkta yapaydılar. Aşçılık. Son çalışılar aytacağım ana sabada kele saat 5'te ikinci günü gecesi anda çalaydılar. Bütün gece çalaydılar. Sabadan da kele 100 gram 200 gram patlatıp saat 11'lerge yakın kiteydiler çalışılar. Evvel öyleydi çalışılar. Men aklımda var. Bütün gece çala. Keli akşam saat 5'te kele. İkinci günü saat 11'de kite. Öylege. Bütün gece çala niyete akşam tüşe sonunda asılangan soyları kala. İçip sımarlay mesela pot Artur'unu çal ya da sevdim seni ya da yağma yağmur olar başları ket demeydiler. Çala o sabahacı. 10 tane adam kalsa da sabahacı çala ediler. Mikrofon degen şey olmasa da çala o yırlay. Son sabah turalar. Anda bir-ikiden yuklagan söyler yuklamaganlar o sabahacı onların oturalar. Aşaylar içeyler degendi patladı. Kırım hakkında mutlaka laf olaydı. Her vakit. Sizde yok idi adet o sabahdan kelin oyatmak çalgıcılarından yok. Onu bilmeyeyim. Ben mesela özüm evlengendi, kardeşim benden evlendi. Son aytacağım komşumuz anam ayta. Ne? Yarın di ana komşuların nelerini çağıramız. Ne için? Yaş gelin çiberek pişirecek. Son anam da yardım etti. Kelin de çıkar çiberek. Tek çiberek değil yani şeyler. Mesela ben bileyim. Kardeşim benden evlengendi.
неттік шүберекли нелеп пішірділер, сол сұрақ қойылды, сон анау бір чалғыжы да келді қалбы, чалғыжым, олды ма, олмады, білмейміз. Ерладым меселе мен. Айтам да, мына сабаның сарғақ. Бабам да ерлайды, мен де çok мына рахметли Энвер болса айтар еді. Ерлама себеді меселе. Эм северсің, эм севмесің, яғма яғмыр олсын, Порт Артур олсын, Сейт оғылы, мына Эрвин Умиров, Эрвин Бикиров, мына яңы дүнияда çalışады. Чалдоноға, енді біз бірінші курстайды қалбек. Шықты сабаның сарғақтында, шirketin lağabı Çaldon. İşte bilmesen men aytayım Çaldon işte. O yırlataydı Ervinge. Seyitoğlu Seydamet'in. O ağır türkü de bilesin. Benim adım Ahman Seyitoğlu Seydamet Koye varsan aman eşe dosta selamet. Öyle ağır türkü. Bir kere mına neydi internette bakam yakında soray. Sudakta soraylar. Bilirsin kim oğlu Seyit oğlu Seydamet. Yaşlar çokusu bilmiyor. Bir tane kartapa ayıttı. Ana dedi onu kabatladılar. Papazını öldürdü depti. Şu onu astılar dedi. Kabatlı taptılar. Kırım Tatarı yigitini. Yaşlar birisi bilmiyor. Не знаю, кто такой. Öyle. Öyle bu tarihi bir bilirsin sen tarihi bir ne? Türk işte Seyit oğlu Seydamet. Men Pamuk'ta olganda da men sonra aytarım Pamuk'a taraf kelmedi. Mektebini bitirdim. İşte mektebini bitirdim. Bir babam keşin. Men nede okudum da Andijonda kinomexanik. Bir yıl kinomexanikada okudum. Bitirecekti. Kinomexanikten qaytam. Son Özbek domullah deydiler. Biz tek Kırım Tatar edik anda. Qağanlar Özbek gruppasında da işte men Özbek gruppasında ana kinomexanik bölümünü okudum. Son Nozim uyga qaytishing kerak. Mayisda edi. Ani artistes. Ballarni pamuk chikanka deydilar. Ana qatgan pamuqlarni yumshatmoq kerak. Mayisda. Mayisda bilesizmi, o vaqt Sovet hukumatida o'ylay edi. Talabalar chiqaydi, studentlar chiqaydi. Tez uyga qayt. Andijondan Kurgantepe'dan avtobusga chiqdim. O'sh tushim, baqsam mashina keldi. Babam keshingan. Babam duydi o vaqt. Her hafta keledi. Nazim adresini tashlab ketdi dedi. O'lijikadan duy ekan. Shunda men xulosa chiqaraman, itok yuvar. Nazim adresini qoldi. Biladi, atak точно adresini yozib ber dedi. Sonra duydum da. Shunda duyam. Adam o'lijakdan olib duy ekan her vaqt. So'ng mana bultir ag'am ketishinde, ikki doğmuş ag'am Kamenka, Bo'g'irchalar. Xo'sh keldi. Bardiq, yangi yildan so'ng o'tiramiz. Artim dey qizadi. Sonra aytdi, yana birga bardiq. O azchiq ichmaydi, azchiq ichsa qiyib qiziladi, qizaraydi. Nazim g'alba o'lajakman dedi. Mana Alloh yalan aytsam, nayarim qiza kirdi, ular. Sonra apayim o'zida kelib olmay, shunda ag'am eshitsa vaqtida janozasini nelar borib olmadi. Bir duosini zo'rning bor. Biz shu kuni bordik, ikkinchi kuni mashinasini chiqargan, olib ketgan anda xo'sh keldi, yuma chiqqanda, все tromp. O duya ekan adam. Не знаю, может, erkizde değildir. Aytacağım babam bilem bana. Ağam bilem. Öyle işte. Siz mektepte okuganda nasıl idi sizde istidat vardı? Muzika mektebine vardınız bilmem. Ressam ya da anladı. Men mektepte okudım, şu Kurgantepe'de okuganda yanımızda ne var idi? Sport nesi var idi? Meydanda Savay savxozda balaban sportini. Son berdi kuresh var. Kureshga qatnadim men. Bir yılga yakın kureshga qatnadim. Mektepte nasıl fenge desen, öyle men o'zim maqtanib değil, o'zimde bir istidat duydum. Tarix, geografiya fenlerini, historia. Öyle men mesela evde okumadım. Kerim mektep sabadan kirdim buna mesela keldik bir 10 dakika 15 dakika ders başlamak. Alım okuyayım. Mende ne? Öyle bütün şey aklımda kala. Çıkam aytam. Yaxşı okudunuz. 4 okuyordum. 4-3. Son nesi var idi da o'zimda böyle bir istidat. Mesela algebra o vaqt pek qiyin edi. Bizde Svetlana Nikolay bir Rus apay Moskvadan kelib bizga endi bir. Mesela men bir şey netsem, mana
Hoca anlatsa çezgen nesini. Ana ne diyorlar ona? Teoremasın bir şey. Son men geometriyeden azıcık kıyıncaydım. Son ana onu çezeydim ben. Öyle bir aklımda ne kalaydı. Ana ne diyorlar? Formulaların pek tez. O vakit sizde bu Hıdırlez bilmem, başka bayramlar Yok öyle şeyler yok. geçirirdiniz. Yok öyle şeyler Siz yok. Savayda kaç Kırım Tatar yaşardı? Ne bizim koyda mesela bizim bölükte bir 20 koranta var idi galiba. 20 koranta. No ciğerdiniz öyle. Yok öyle şey yok. Mezarlıkta Hıdırlez. Yok öyle şey yapılmaydı. Ya da tepreç belki. Yok öyle şeyler yok aklımda yoktur. Tek anam aytaydı ana çölge çıkmak Hıdırlez'de nege çıkmak gerek dep. Çölge. Olar bekim çıkadır mı? Biz endi yaş balalar. Yanı yolganda, yol baş bayram. Yok öyle. Aytmazdı ananız. Yok onu eşitmedim. Son nasıl oldu siz bu Kırım Tatar filologiyasına girdiniz? Bu kaçıncı yıl var? Ana 77. sene. 75'te babam geçindi. Ondan sonra netip olamadım. Anama yardım ettim. Şu firmada çalıştım. Doyurda olup çalıştım ben. Sağıcı olup da çalıştım. 1,5-2 yıl başlaydı. 2 yıl. Son ana 77'de gittim Taşkent'e. Kirdim. Şunege Kırım Tatar tili bölügüne. 5 yıl okudum 82. senesine. 77'den 82. senesine. İnsta nasıl neler aklında kaldı desem nasıl kaysı hocalar mesela Mehmet Hoca, Cafer Hoca, Cafer Bekiroviç, son Ali Vilulay'ını okuttu bizni son Aliyeva var edi bir Kırım Tatar işte современный Kırım Tatar современный русский язык алып бар edi Svetlana Aliyeva Nikolayeva şu mında da keldi galiba tını birinci yılları men eşitken edim Aliyeva adını unuttum Aliyeva bir şey edi galiba Aydar Hoca Aydar Mehmetov языкознание алып бар edi birinci kursda işte birinci kursda tek okuttu da yaxşı hocalardan Cafer Cahit Lütfievich teoriya literatуры. Ну, rusça albardı ne bro. Nene? Nasıl Cafer? Cafer Bekiroviç'ini yazdın seni. Cahit Lütfievich. Cahit? Da, o noğaylardan o. Cahit Lütfievich. O, ana men eşitmekçi bilem onu. İbrahim Oğa çok bargan edi onu. Son men birelerden eşittim. Mına bu Yevgeniy Onegин'in başından sonuna bileken, naizur bileyken evet. Bu adını aklımda kal. Pek akıllı. Böyle endi sofra bağışlasın. И хороший ёбр был, как sofra bağışlasın. Son aytacağım Kazaklar çoksun aytıp yürüyorsun. Bizde son aytacağım o pek mına bu şiirde son bir şiir var aklımda var. Hepsi kalmadı bir ekran. Его зарыли шар земной. Öyle bir şiir var. Eşitkendirsin. Солдаты зарыли, оказывается, шар земной, такой образ. Поэт, şimdi unuttum какой-то bir şiir var. O şiirlerin her bir nesinin inceligini anlatmaya bizge netedi. Mende de mana şimdi şiir okusam netsem, şu şiirin felsefesine, filosofiyasına bakam. Boş sözlerge bakmayın. Mına bu men. Son Mehmet Hoca'dan ne geçti? Ne aytdım da geçen sefer mına yazdı, bir gazete okuyayım mı ya yolda gideyim mi? Her bir şeyge bakam. Nasıl yazılgan ya da televizorda mına meydan mende erkince meydan deyim şimdi. Vatan sedası eşitilem her vaqt. Nasıl aytalar sözlerine bakam. Sözlerinin nesini doğru aytalar mı yanlış? Mende avtomatik olup kaldı bu şey endi. Başkalarını bilmeyeyim. Mesela Mehmet Hoca'dan mağa o'tib geçti. Her bir sözün bir şey aytacak olsa Mehmet Hoca'nın İsmail'dan sorasan da aytar Mehmet Hoca. Mehmet Hoca ayakla bağlaydı. Ana bu süt mesela böyle tasavvur edecek olsak 10 litre sütten mesela bir yarım litre kaymak çıkar deyip aytayık ya 1 litre. Bu da bu söz botkasından ana o nesini bir özegin bereydi Mehmet Hoca. Çok şey ayta ama ana olar aytkanga dikkat etmeysin. Bu özegini alsa, ana kalsa sonra onu sana bu faydası olaydı. Mehmet Hoca'nın nasıl familya? Umerov. O Mehmet Hoca'nı cenkten evvel
неткеннер, Өзбекстанга үй бергенер, раскулачиван тяпканда. Шуның үчүн о дерслерде ачык, бек ачык айтмайды. Биз окуган дебирлерде та не эди, ойле сыңырлы эди. Mesela Gasparinskiy hakkında aytmaydı. No öyle aytaydı. Öyle bir adam var dep. Ama böyle açık, mana şimdi Gaspar bütün Kazağıda olsun kim olsa Gaspar. O vakit Gasparinskiy sözünü aytma sakınaydı onu. O aytaydı. Böyle adimler var. Sonda bu aklımda var bazılar taklitli okuyanlarına eşittir aytsalar, aytmasa men aytayım. Mehmet Hoca aytadi, siz Kırımga qaytajaksız. Siz birinci çıraklar olacak, siz kerek olacaksınız, siz anda kıdıracaklar diyedi. Mehmet Hoca da umutlu yaşaydı. No kelmedi Kırımga. No, Enver'le beraber buna bu birinci kitabı çıktı. Rusko Krım-Tatarskiy slovar, bilesinler, 5000 söz. Enver Mehmet Hoca anda iştirak etmedi desem de olacak. No, Enver hürmet olarak onun adında yazdı işte anda Mehmet Hoca. Sen onun bardır bekim öyle lugat sende. Bolmasa onu nege barıp Gasparinskiy kütüphanesine barıp al, Enver Özен başlığı. Abdullayev Enver, onu bilesin soyadın. İşte Sizden kim okudu? Memnun Çigirtma İbrahim. Dan? No, kızlar edi kalganlar hepsi. Meteke İbrahim. Kızların adlarını işte olar. Çok edi. Biz 23 tane edik. Ek talebe birinci kurstan sonra okumadı. 25 tane algan ediler. 23 tane bitirdik biz. Onların arasında var öyle. Yazgan hocalar ya da öyle. Ha, mana nede bir vaqtda sen biledirsin, Qarasu bozorda Asiye, men beraber okudu. Asiye Vapova. No, familiyasini tengishtirdi galiba. Mana Qarasu bozorda çalışaydı, Asiye degan. Mana nede? Ne barda anda Sarasu'da galiba çalışaydı, Asiye. Şimdi bu galiba çalışmayın, ne fakat O vakit anda kirgen studentler var öyle oju isteginin anda girdiler, öyle küçülüydü studentler. Çünkü ben vardım 10 yıl evvelsi anda var aytiler biz başka istedik fakültetke girmedik, mecbur olduk mında okuma bizim no o kadarlığı anladım. Yok biz nemiz istemeyik mında okuma. Tek 10-20 adamdan tek 1-2 kim çilinen merak. Ya anladım. Sonra bu neydi? Zelenogorsk deyirler galiba. Şu sizin Qarasu bozor yerinde. Daha birden men beraber okugan Venera. O Almata'nın yanında şimdi bilmeyeyim. Mına yakında былтыр ana Kiyev'in kart babası geçingende biz bardık. Anda Atradny yok, Strelkovый деген bir Сторожевой деген bir koy бар ekan. Şimdi Efendikoy Сторожевой, şu Efendikoy'da Venera, o'sha Almata'nın bir yerinde yaşaydı. Bu Çerkezali'nin bir soyu ola ekan. Son bildim. Şu o da bizden beraber okugan edi mektepte. Şu nege Zelenogorsk'ga barsam, men onu tek eshitmekçi bilem, işte anda yaşagan. Sonra aytacağım şu duvada da bir adamdan soradım. Bilemiz dedi. Asiye'nin beraber olar kursdaş eken dedi. Asiye. Qarasu bozorda Asiye hoca, o da biz mana men bilgen adamlar 3 şu iki kızını bilem mında çalışkan. Men beraber okuganlar. No sizde var idi öyle merak, nasıl sanı siz öğrendiniz? Misal için tilni nasıl öğrendik? Yok diyeyim, ya da özü şiven öğrenmeye istediniz, ya da bilmem hoca olup çalışma istediniz, ya da ilmi hadimi olarak siz özünüz nasıl? Men bilesin neçin anda kirdim? Men Kırım Tatar tilin milletin tilsiz tasavvur etip olamadım men. Til olmasa millet yok. Şunun için men anda kirdim. Men mesela tilini nasıl öğrendik? Mesela mana men İbrahim o'z kutli. İbrahim Çigirtma. Biz kirgende de ikimiz beraber men başta bir evde yaşaydım, anda bir kvartirant imtihonlar topshirajak. O vaqt Toshkentda o'qiganda. Toshkentda o'qiganda men başta institut yanında bir kvartirada yaşaydım. Aldım institutga kirmek için imtihonlarga hazırlamasa. İbrahim son anda bardık, tanıştık. O başka bir yerden. Sonra ikimiz anlaşıp başka bir yerde anda pedagogiskiy degan sokak bar edi. Balaban bir sokak. Şu anda sonra ikimiz anda bir Yevreyin azbarında yatak, kichkina bir odası bar ekan, anda yaşadık. Son aytacağım lafın kıskası İbrahim'ga barganda men anglap olamaydım olarni. Belledim, ular türkler, miskitinsler, Azerbaycanlılar gibi laf etedi. Son onlar laf etdi, men
Ибраимдан сұраймын, енді Ибраимдан ашық неттік. Анаң не айтты? Не дей? Табшил, ойле, үскітін шевесін аңлап оламайды. Сон яваш аңла. Мақсадымыз, сон яваш тіліні насыл оғы. Біз кіргенлер чоқысы тіліні білмейді кәнді. Сон mesela böyle bizde bir hastalık var edi. Oğlan ballarda, kızlarda bilmeyeyim işte. Biz oğlan ballar mesela niyesi yaxşı şimdi de gurulundan aytabilirim. Biz bir-birimizden mine İbrahim olsun, kim olsun, Sinaver olsun, Enver olsun, daha başkaları İsmail Hoca olsun. Bizni görmezsin bir-birimizden Kazak dilinde laf etken. Biz 100% dep aytып bolam, 90%, 95% Kırımca laf etemiz bir-bir. Şimdi de evveldi. Student olganda da öyleydi. Yataqhanada yaşaganda da. Son biz mesela eşitemiz anda mine prospekt Navoiy edi. Toshkentda bor, bir so'qqa anda bir kitap dükkanı var edi. Kiredik anda bir ayrı bir oda var, ayrı bir raf var edi, qirib-tatar kitaplar. Yangi chiqqan kitaplarni hepsini alaydik biz. Vaqt. Bir dane degil, 2-3 taneden alaydik. Son bir-birimizden neteydik, suhbatlashardik. Mesela bu shoir Isa Abdurahmon olsun. Nal degan kitobi ya da boshqa. Isa Abdurahmon o Shavkat Memetovga so'yola bilmasang aytayim. Shavkat Memetovning bir dayesin bir şey olar. Son boshqa o'ylab kitaplarni olib, kitaplar haqida suhbatlashib, son mana biz o'qiganda bunda evvel chiqmaydi mesela. Bizden evvel oldimi, olmadimi? Mesela divari gazetalar çıkar başlagan edi biz onda. Bekir Çobanzade'ye bağışlap, Aşık Ömer'e bağışlap, sonra o gazetelerini bilmeyeyim, toplap galiba İsmail aldı mı, almadı mı? O vakit neydi? O laborant gibiydi İsmail birinci kursta. Biz ikinci kursda olganda o laborant etip onu aldılar. Kırım Tatar nesinde, kafedrasında onu laborant etip aldılar İsmail. Aspirant Siz o vakit hareketle bağlı ediniz ya da yok? Nasıl hareket? Milli hareket şanışında aytarım. Bizde birinci, ikinci kursta öyle şeyler yok, eşitmedim ben. Son mana Sinaverler kirgen son. Sinaver yaşı büyük olsa da son Kırım Tatar tilini. O da Sinaver'de bizim nede okuttu Sinaver Kadir. Biz ne değil mi aşağı kursta. Şu bir bölükte okudu. Sinaver Kadirov, son o Sera'nın ağası kim Rustem, Sinaver Rustem, son daha bir Rustem var edi, onda Aydar var edi. Sonda onlar 6 oğlan edi onların kursunda. Şu aytacağım Sinaverlerine niyeti başladık. Katnaş böyle. O vakit Şevket Haybulayev cemiyet kurgan Musa Mahmut degen cemiyet kurgan edi. Mına bu şimdi gazetede çalışa Elvira Bekirova. Mına bir yerde ağası da yaşay biledirsin olanın. Babası bilmeyeyim. Sağ degil bir tiper kelgen edim ama. Venera. Onların evine baraydık Sinaver'le beraber. Onların önünde toplaşım. Bir tiper bir Sinaver bardık. Doğan gün. Vener'da okumaydı o vakit. Enver anda oturdu. Onların ağası az çıktı. Şimdi bilmeyeyim evvel o. Enver Sinaver. O başladılar öyle. Siyaset hakkında, ne hakkında. Son Sinaverlerime çok baraydım Enverlerin evine. Enver ağa o Samarkand'da iştirak etti. Yok. Milli harekette. Yok. Bu Enver'de değil. Buna Veneraman, İlmiran ağası var. Enver. Enver ağa. O Samarkand'da. Son Golus Kırım'da var dedi İbrahim ağa. O da Samarkand'da var size aytmazlar yoksa bunu hepsini ya da bir kere bu hepsi gizliydi. O saklıydı. Bir kere men Enver'le beraber Energe bargan bir kaç sefer bargan, son meni İdris Hasan'ın evine alıp bardı. Sonunda bardık, Nazım dedi bek netme dedi. O adamın dedi mına yakında dedim bir kaç yıl çıktı, onun ardından neteler bakalar dedi. Son Sinaver'nin nege bargan Rişat Ablayev'ın Камшер Ришат Аблаев, şimdi oğlu var. Ablazmış oğlu, здоровый только, полный. Он идет Ришат Аблаев. Mustafa Cemilov. Rişat Cemilov. O başkaydı. Mustafa Cemilov'u sevmiyordu. O Rişat Cemilov edi. O neydi? Kitemiz Sinaver'di. Bak artımızdan kelelerdi. Sakt bol dedi. Sonra biz anda da bargan edi. No Sinaver'in çoksa Sinaver'den böyle nelerden etedik. Enver böyle açık nede insanlarda böyle yüreğinde var edi. Öyle açık nelerge pek koşulmaydı o Enver. Özün baş. İsmail Hoca вообще bir şeye koşulmaydı. O çette yürüyordu. O pek öyle armiyadan gelgen son o okuşka pek öyle серьезно относился, да? Ben onun 3 yıl bir odada yaşadım.
bir комнатада жатақхана еді, бір одада. Мына жерде Энвер жатса, мына жерде мен, мына жерде кім? Рустем. Мына бұл Сераның ағасы Рустем. Біз үшеуміз 3 жыл бір одада жашадық. Ел алайдық ордер шу одада болсын деп. Ибраим башқа бірінші жыл біз бірінші курста мен оқығанда мен, Юнус Кандымов, сонда Эрвин Бекеровті қалбе. Сон біз Ибраимны алдық, ер жоқ, пятилеткадан қатынамақ керек еді, анда бақ ұзақ. Бір раскладышқа қойып, раскладышқа анда Ибраим бізден ятайды біздің одамызда. Юнуснен бірінші курста мен біз бірінші курста, Юнус екінші курста еді. Юнуснен берабе. Юнуснен берабе институт оқығанда ненен оғыраша едіңіз деп айтсаңыз, біз боксқа қатына едік. Боксқа. Сонда мен бір кере Юнуснен ашық өтеклеген едім анда бокста. Юнус Хандым? Кандымнен, да. О шиірлер яза еді, мен бегенмедім yazғанларын. Энвер аға пек çok оқыр де, білмем. Белки сіздің заман. Оқы еді. Сон мына біз екінші неде үйледен сон оқы едік. Saat 12'de ya 2'de biz tatlit öyleydi. O sabah tura biz yatamız. O kitenege Paxtakor stadionuna anda çapa, sonra ağır şeyler kötere, son kele leksiyaga. Son leksiyadan son biz endi o aşağı kursta okuydu. Yaşı büyük olsa da o aşağı kursta, büyük kurstaydı. Şunun için biz tek odada görüşeydik onu. Bir gün men pişireyim, bir gün o pişirir ya da bir gün olmasa kızlarga barıp, kızlarda aşağı yedik. Öyle. Ya da misafirlikке baraydık. Ya da öyle işte. O vakit pek öyle zaman önce Brejnev oldu, son oldu Andropov. Onda onu bitirdim o vakit endi. 82'de bitirdim men bärdi. Yazda. Onlar Enverler da okudular. Enverler, Sinaverler. Bizden son oldu bu Zabastovka. Eşitkendirsin tatlitте Zabastovka açlık tuttu. Böyle son onların kapatkanlar. Yangi korpusda okuydu. Bu eski bina bolsa ayrı bir yangi koşulgan bir bina bar edi. Onun aşağısında kütüphane edi. Biz ikinci katta okuyorduk. Birinci kattan da böyle leksiyonlu zallar var edi. Sonra chetde kütüphanesi var edi. Biz ikinci kattaydık. Bizim topemizde uzlit edi, son kazlik var edi. Uzbekski, kazakski filologiya işte. Aytacağım, ne ayttım işte, bizden son olgan bu neler Zabastovkalar olar. Biz vaqtda o'qiganda Pamukka barganda bir tabir böyle şey ayta bilem. Biz yarın keteceğiz Pamukka dedi. Bizim birinci kursda alıp gitmediler. 70 yıllık edi, 60 yıllık edi Oktyabrskiy revolyutsiya. Almadılar. Sonra ikinci yılı bizni alıp gittiler. Biz bir ayga alıp gitediler. Biz gecesi olgan şey. Sonra yarın Pamukka keteceğiz. Fufaykalar var edi. Kırım haritasını ettik. Trafaret etimiz artımızda trafaret ne? Anda avtobuslar tura Pedinsk'in yanında. Biz geliyoruz. Son Ayder Mehmet. Beni çağırdı. İdi suda dedim. Şey dedim. Ben vardım. A что такое? Говорю. Как что? Крым? Gittim bir şey aytmadan. Son o öyle adam edi такой. Неблагонадежный. Sonda Kaplun var edi еврей. Sonra aytkan короче, скажи им пусть yok etsin. Чтобы все убрали. Вот это. Символика Крыма. Biz anda yataqxana balabon bir barak var edi. Tam ağaçtan yapılaydı. Birinci polka. Biz ikinci polka alaydık. Turib aşamağa işte tak Mixail. Kim nelerden tosaydık anda yırlaydık işte. Yırlaydık, aşağıydık, içeydik. Ergin. Çok içmeydik biz 100 gram. 7 adam olsa 50 gramdan içeydik. Все, а так, чтобы напивать, наркомания деген şeyler yok edi bizde. Kırımga kelmediniz o vakit. Men kelmedim. Kim Enver, İbrahim, son Jafer o da keçindi endi. Ular kelgen ediler. Bizde o'qiganda. Ular son chiqargan ediler film. Son bizga kelib ko'rsatganlar, sonra ularga aytganlar. Film? Filmi bir şey chiqarganlar ular. Enver, kimden? Enver, İbrahim Chegirtma, son Jafer da Enverim. O vakit ne video kamera var diyor. Bir şey videom bir şeyler chiqarganlar ular, işte aytacağım. Son sen milli hareket İbrahim bir yerden qaydan bilmeyeyim onu İbrahim Özbekim aytar көрсе. Musa Mahmud'un nesin? Öyle bir ne getirdi o? Son men mağa da bergen biz onu çok çıkardılar ne darqatqandık. Böyle bir mezarlığın üstünde Musa Mahmud böyle bir ne? O как герой da. Son bizde İbrahim anaken bir netті imza topladı bizde. Ondan sonra onu çağır başladılar KGB. Ondan o güne biz bilmiyorduk KGB. Sonra İbrahim, men çağırmadılar bir kere de. İbrahim çağırıp что-то хотели его, ular özlerini çalıştırmağını. İbrahim ne согласился. Ришат Cemilev'le bir kere laf etken. Ришат Cemilев de ona aytaydı böyle. O gün
қызым базар күні кеткенде бақсам, кешке Зуисский остановкадан шықты Ришат Жемилов. Мен оны таныдым, ол мені танымай. Апайым айтсам, білем ол деді, екінші апайым яшай деді. Біледірсің Ришат Жемилов. Синавермен бeraber отырдылар олар түрмеде. Ришат Жемилов çoğtan keçindi. Bu nasıl? Başkasını айтисіз. Ришат Аблаев. Ришат Аблаев. Başka. Аблаев. Тінен көрдім, sonra апайым айтсам, білесің, білем деді, артына кечіп отырды. Біреуіне олар кетті. Білем, синавермен beraber олар Якутияда, Ленинскте қалып отырған еділер. Son bu оқушыларын bitirgen son siz мектепке бардыңыз çalışmaya? Мектепке. Андижан облысына жіберділер мені. О вақыт бізге келмеді. Бізден сон olған екен. Бізден сон olған. Біз şu 5. kursumuz yazda. O vaqt endi Mubarek бар еді. Шевкет анда çalışaydı Çaldon. Son Шевкет жіберген Исмаил Аблякимовны, журналист ошында мен естідім ода кечинге. Келген біздің ятаханеге, біздің андан етмеге. Алып кетмеге. Мубарекке. Агитация. Біз анда Аметхан Султан совхозы бар еді. Сонда Бахаристан galiba öyle bir şey бар еді. Unuttum олар. Onu İsmail Kerimov da bile, Şevket Çaldon'da çalıştı biliyor. Біздің анда журналист olarak ev veririz, her şey veririz, akça veririz anda. Biz onu görmedik. Men akşam kesin yataqxonaga, so'ng bir aytdi, "O, sizni qidira İsmail Kerim." İsmail Ablakimov. Qayda? Vagonda. Vokzalga barib tushdim dedi. "Ya" dedim, biz anda ketmaymiz. Qirg'inga ketamiz. Mubarek bizga kerakmi? Bizdan so'ng уже boshqalarim, mana Ervin Yunus ne dediğin beraber çalıştı. Ervin anda çalıştı da. Zira Bekirova da Mubarek'te çalıştı. Onlar şimdi hepsi patriot olup gösteriyorlar. Anda çalıştılar. Şevket'te anda çalıştı. Mubarek'te. İsmail Kerimov da Çeri Şevketov'un makalelerini gazetede bastırıyordu. Anda tarihte kalmak için. Ki aklımda var. Çaldığım keyinde o gacı bereydim. Makalelerini basan o gazetelerinden. Son siz bu оқушыларын bitirgen son sizin tiliniz başka oldu. Sizin ananız aytırdı. Çok kısa aytaydılar sen edebi tilde laf etesin diye. Men edebi tilde, şimdi de men duyam. Misal için nasıl sözler ayrıla? Жауын жава, жылан, не жатасың, жорқан, жастық, қарамақ, bakmak değil. Mesela şimdi çoksa edebi tilde laf ettim. Siz edebi tilde laf ettim. Men anlayayım mesela tatlılar laf etseydi, noğaylar laf etse anlayayım. Misal için parmakların adlarını aytır mısınız? Edebi tilde aytarım böyle. Baş parmak. Unuttum onu. Unuttum. Bilirdiniz? Yok, bilirdim, bilmeseydim bilmeyeyim onu. Endi şimdi unuttum. Gire unuttum. Men aytam, Insta kirgan so'ng ana nelerde kimerde to'ylarda nelerde aytaydi, nazm chiqib ayt deb. Men maqtamoq değil, menga istidatim bor. Men mikrofon olsam, boshda men maktabda o'qiganda utanchoq odam edim. Bilmayman, ya boshqalarni ta'sir etdimi? So'ng o'z-o'zimga bo'lib aytdim, sen ne qo'rqasan? Ular sendan eksik bilalar. Dersga kirganda de mesela men o'zimga o'ylab aytaydim. Talabalar sendan çok bilmaylar. Onu o'ylab. Bekin bilgan so'y bor, men o'zimga aytaydim. So'ng, rus tili olsun, boshqa til olsun, kirem o'zimga aytaman böyle. Shunda mana ko'yda Qrimga da ketmedik de. O'zbekistonda bo'lganda boshda o'zbek maktabida çalıştım 1 yil. So'ng rus maktabine geçtim. Rus maktabine geçken so'ng boshda kolxozda edi. Evlendim, so'ng rus maktabi apayning bir kvartira, işte Koreyankaning bir evinde yaşadık, kvartirant gibi. To'lamaydik, svetga, gazga to'laydik. Siz ana tilini o'rgatdingiz bolalarni, ya da ana til. Ana tili Andijonda. Kurgantepede. 5. mektepte. 5. Anda 2 tane mektep var. 1. mektep, men o'qigan mektepte değil, daha bir mektep var edi anda Kurgantepe'nin o'zida 5. mektep. Tap 90-seneleri çalıştınız ha? Şimdi aytarım. 88. senesi men anda ariza yazdım. Ana 82'den 88'ne 6 yıl çalıştım. Şu mektepte. Son yazdım.
возвращаю, ну шын ақылымда уйдырып айтам, ойлағай бақ, на постоянное место жительства на родину в Крым деп жазғайым. Анда Савайда мен бірінші көштім де, онда біздің Савай болды. Анда паспорт столды бақы бөлі шашқан еділер. Бірінші оларақ совхозда мен көштім Қырымға. Кургантепеден де башқалары бар, сойымыз кешкен еді, бір 2 доғымыш сойымыз. 3 доғымыш. О вақыт bizim халық кім Қырымға қайтты? Siz birinci sırasında ediniz. Мен бірінші едім совхозда. Совхозда бірінші мен барып, мынау Кургантепеде Нариман бар еді. Ондан о күні ешкен дұрыс. Мен 87 сенесем, мен мұнда анда яшасам да, мұнда қатына едім. Мынау Сераның ағасы Рустем. Рустем Москваға да барған еді. Мынау Серан айтында, Қырым газетасында çalışы. Москвада Рустем барған еді. Сегизбаев деген жерде яшайды. Москваға қатынады 70-тек. Қызыл мейданға қатылды анда. Сон мен мұнда келген едім, сон мұнда неде, апайым коммунист еді, апайым коммунист. Сон Кургантепеде апайым чағаралар, бұл неде Москвада болған вақиялардан сон, Москвада олды, сон мұна бұл Зуяң янда анда бір не бар еді, бір тепелік, өйлі кеткенде, ада бір палатышный городок, бөлі бір шей болған еді, 87 сенесі Москвадан сон, 88-дем. Сон апайым чағаралар анда райисполкомға. Коммунистлерін, Қырым татар коммунистлер. Апай бар ма, мен барамын деген. Апайға айтып кірдім, анда епс коммунистлер, бұлар айтты, мына анда бірден Казакбаев біздің отделениеден еді. Сосын райисполкомның несі болды, бірінші yardımcısı, бірінші катыбы болды. Соны айтты, мына бөле Қырымға бармақ керек ме? Қырымда анда адам жоқ, 2,5 миллион, анда чиф, қасталықлар, қызың миллет анда топланған, өлеші япмақ керек ме? Сізні яваш-яваш көчережекледі. Соны мен олар епс анда базы бір қартлар, нелер отыралар, коммунистлер, қорқақ олады олар. Мен шықтым, башладым айтма, жоқ, сіз ялан айтасыз, өлеші олмайды. Анау адамда, білем ұшы совхоздан олған, Казакбаев фамилиясы. Мен қардашымен бәрабер біз мектепте оқиды, Рус мектебінде. Өзбек болса да Рус мектебінде оқиды біз. Казакбаев Бақтияр еді ады. Бақтияр едім, Батыр едім, адымды ұмыттым шын. Бәрабер оқысын Назим, яваш, дей, онда шилер айт. Мен айтам, сон бізге бір шей имза чектірежек олылар. Біз қатынан, мен ойлай алып бардым, нені, штет біріні, айта жақарыны мен жоқча айттым. Бір имза чекмеді, сон шығып кеттік. Ондан сон мен шей ел көші едім. Апай айтты, жоқ деді, қиын анда Чернобыль деді, бір шей деді, жоқ деді. Сон 88-де келдік, апайың бір сойы бар, мында Лейна үшін Рамет өлді, яяқай олардың емді яшадық. Бізде ақшада жоқ, квартирада яшайдық анда. Бір спальный гарнитурымыз бар еді. Бір 1200-ге алған еді ол вақыт, немецкий гарнитур. Антресольмен, шифонерлермен, накенелері, зеркало. Апай дейм, сатармыз, кетеміз Қырымға. Мен Қырымнен қаста едім, алайсың. Мен бір шеге бақмайым. Ойлы бір 30 яшында едім ол вақыт. Бұны сізге бабаңыз... Бабамдан ашылады институтта. Яда университетте. Институтта бабам да ер вақыт айтайды Қырымға қайта жағымыз деп. Сіз бір-бірінен лафеттер деңіз ол вақыт? Энвер ағанен, білмем, башқаларнен. Мен келеді мұнда, ана неде, институт бітірген сонда, мен анда, мына бұл институт бітірген сон, анда көйге кеттім, енді берді бір башқа мұйтте неттім де, бір Қырым аққында, тіл аққында нелер, анда келдің, небет, іш бар. Біренен адамлардың несі, түшінчесі башқа жа. Мен Қырым, мен де қасталық еді ол, қасталық Қырым. Қырымға қайтмақ мұтлақа. Апайға да айтқанда евленгені мұны енді ақылы көріктің. Апайың аптесі біз тарafta яшай. 3 доғымыш ағам не? 3 доғымыш ағамның апайы еді. Эльвира, шынды олар да мұнда яшай. Соны айтқан мұнау Назим. Сон мен бардым, ана жұмада танып. Мен келдім, түштім вагонға, келдік, евін таптым, көрістім, ойлап-ойлады. Мен бай дегілім. Енді болған шен айттым, ойлап-ойлай. Разы болсам, ичмеймін. Разы болсам, мына квартирасынан сол Қырымға кетежеміз. Ойлаймын, сразу шартын қойдым. Бойле. Разы болсаң яшаймыз, яшамасаң кете разбежались. Сразу айттым. Мені деңіштіріп оламазсың, мен бойле адам. Шынды де айтам, кімердік. Апай милетін біледірсің. Апай бүтін өмір олар тербие апма севелер. Шынды мына сабадан бір şey айтады, мен ақыл өретпе. Сіз Қырымға келген сон, мұнда таптыңыз, шынды таптыңыз, Йо, мен тапмадым. Мына мен 88-де келдік. Мұнда Лейнада түштік, апайың ағасы ойвелде, яяқайсы 60 қачын сенелер көчкен ол.
онда рахмет болды. Олардың енді яшадық, ол Кетен, Семеновка дейлер. Кетен, Щелкино, Казантипке кеткен жолда. Анда Семеновка деген ашында Кетен ады. Кетен дейлер. Анда түшіп, ялда едік. Сон қайт бір ай яшадық, анда бір ярым ай язда. 86-да кележек еді ғалым, 86-м Чернобыль несі болды да. Ол вақыт кемедік. Апай Чернобыль деді, бір şey деді, жұмаға бардық. Екінші жыл дедім, мұтлаққа Қырымға баралым. Келдік, анда. Ол вақыт не еді? Самолетке отырасың, бір түшесің, через минводы. Апайым аптесі билет сатайды Кургантипеде. Самолетлерге. Билет алдық, кеттік. Мұнда бірдеші, қыдырамыз ев. Бізде ақша жоқ. Бай дегілмішті, квартира ашамыз. Анда мен Сталин гарнитурын сатсам, соны мен 100 грамм, 130 грамм, 150 грамм алайдым, апай 80 грамм іште. Топлайдым ерай, Қырымға кетежем мұтлақа. Не жоқ еді мен, анда қаларым деген үміт жоқ еді. Мен нешінде қорқмайдым, бір şeyден. Қырым, мақсат ойлы Қырым еді. Ну, siz işkir ediniz, yaş... Шындығы яшыларға көргенде айтажағым, соң таптым бір евчик Чистопольда, анда мында жүрдік 2400 совет ақшасына. Кішкене переселенский, қайттым айтық. Соң қайттым, бардым, анда ариза жазып, кетем Қырымға. Босаттылар, апай қалды анда. Ағыр аяқлы еді, екінші бала. Мен келдім, мында жазмайлар. Январь, февраль, 8 ай чекіштім. Районға барайдық, Ленин районы деңізге шыққанды. Мынау Жанкой бетте, Первомайск ояқларға, пожалуйста. Мен язда келгенде бір Ленинада отырамыз, апайың бір сойында, сон келді Первомайскеден бір сойлары аша, апайың бір сойлары. Кіттілі анда 2 доғымыш, 3 доғым. Неге барайық? Сарыбашқа. Açылған еді о. Қырым татар сауқы. Анда бекін барып, мектеп кечесі келіп түштім Первомайскеден. Сон аңладым, Первомайский районға кірсем, жоқ, идите разговаривайте с директормен. Директормен аңлашсаң, директор ярса разы болса, сон алай кенермей. Сарыбашқа келдім, анда жоқ, Чалдонны көрдім, Чалдон Юрий Меметов. Назимана Алексеевка акет. Анда кішкене бір евчикті, переселенскийді, конторалар, Қырым татарларын, бірінші Сарыбаш. Анда Алексеевка деген совхоз бар екен. Жолға шықтым, бір самосвалын тоқтаттым, түшкенде ақша берем. Ты чё дей? Ақша алмайды о вақыт, қазағы болсын. Түштім, анда бардым, мектепке таптым бір мектебім. О вақыт типпа, анда директор. Типпа еді. Чалдон оң ярдымчысы еді. Сон бардым, шы мектебім таптым, сон директор жоқ. Анда жүрдім, бақсам, анда каналды ялдадым, анда су канал кече екен. Сон бақтым, анау Сырдарияға ұшай. Біздің керіш тарафтан да беттер екен. Директорын бекілмен кенен шықтым мұнда. Бақсым, анда Чалдон жүреді. Дем, болмай бер. Назим қалмақ керек. Кеттім, анда бір жолға шықтым, трасса бір автобус келеді. Отырдым, неге Ақмешітке келдім. Билетті сорамады бір şey. Керіш тарафтан да çok bizim halk yaşar. Енді мен бабам дедем у тарафта оған үшін маған Садық Берберов. Білем мен олар hepsін. Милярикет олар. Садық олар аферистлер олар. Дейм, анда var idi bizim halk. Бар еді. Sizin ne yazmadılar? Жоқ, ол вақыт айтажағым мұнашы, мен келдім, анда қайттым, анам бітірейін де. Сон айтажағым, анда таптым Чистополеде салында, бір кішкене 2400-ге. Бердім, бір 500 гүміш, совет ақшысында. Қайттым, анда расчет алдым, бірінші совхозда мен Қырым, апай қалды анам емінде анда сатып. Мұнда келдім, жазмайлар, сон районға қатынайдым. Районында, шу домовойны аласың, анда кіргенде райисполкомда, райисполкоме, коридорда адамлар, қарт, яш, пенсионер отырма, бір-екіден стол бар, чоқысы тұра еділер анда. Тұра еділер, адамлар тұра еділер. Сон анда кірсетелер. Кірсең, бөлі, бір 15 адам отыра еді. Бөлі, 15 адам қазақлар. Чё приехал? Чё тебе надо? Вот, приехал. Нет. Все, 24 часа освободить территорию Крыма. Шықасың, анда бір милиция бекли коридорда. Это в 88 году? Да, в 88 году. Шықа, домовойға ала яза. Короче, в течение 24 часов освободить территорию Крыма. Подпиши. А бізге евелден айтқан, анда топлашулар олайды. Біз көйлерден, нелерден біреу машина тұтып, бөлі Ленин районында, башқа ерлерде де олғандар. Топлашуларға барайлар, хаберлер білмек үшін. Сон бізге айттылар, нигде никакие бумаги не подписываем. Біз бір şey чекмейміз. Кетеміз. Сон бір аптадан сон, бір айдан сон да келесің. Сон кене.
Сон evге келелер, а біз ол вақытта іші жоқ еді. Сон колхоздан, біздің колхоз Родина деп айтылады. Ватан, Палапан. Ана Айша Сүтмұратованың yanında бір Палапан деген көбі. Ajel aytında bir tane ev var edi, şimdi bilmiyorum, yoktur. Ayşe Sütmüratovanың көйі. Ondan sonra Palapan деген көбі. Palapan көйі şimdi de бар. Ayşe Sütmüratovanың көйі yok. Анда bir tane ev var edi мен yaşagan yılda. Айтажағым, Palapanda анда bostanlık var edi, bizim kolxozun bostanı. Andan aldım bir çuval, bir maşina soğan. Getirdik, azbarga kısettik, töktük, sonra İzzet ağa var edi. Ekemiz ana soğanı temizleyimiz. Soğanlı bir maşina soğanını her gün temizleyimiz ящиктерге, консервный сепке тапшырacakмыз. Biz yazılmağımızdı, bizге ақша бермейecek. Sonra bir қазақны таптық. Анау қазақ бардық неге весовойға тапшырдық. O қазақ алды ақшасын, соны бізге берді. Öyle. Колхозға барасың, иди в школу дей. Мектепке келесің, ты пропишись, потом тебя возьмем на работу дей. Öyle. Son rayonuna келсең, böyle круговой, bir-birine айландыралар. Короче, bir kere мен duydum o. Birisi айтты, на телефонный лаф етті, біresine кірдім, böyle прописка несінде. Son мен шығып кетіп қалған, говорит, вот к вам сейчас пойдет мужчина. Дедім, значит, мені уже бір-біріне нетелер, просто адамның нетелер, не дейлер, жуырталар. Bir бинадан екінші бина. Районаға барсаң, районы алмай. Son kaç ay öyle sizin ödedi? Mına июньде келген болсам, февральға же мені çekiştirdiler. 8 ay. Çünkü çıktı закон var 88 senesi декларация о преступных 89'da çıktı. 89'da çıktı. Ondan o güne mına işke barsan işhanege bizde anda sельхозхимия бар edi, сельхозтехника бар edi, kolxoz бар edi. Oğa barsan öyle bir ne бар edi, sen bekim eşitkendir. Şu seni alacak olsa işke 1800 ya 1784 gümüş mü öyle bir şey aklımda kaldı. Sanki olar seni alaşı akçanı anda yiberecek birerге, райс. Öyle bir махинация, bir şey такой ловушкасы бар edi. Sonra aytты, я не могу тебя взять, ты учитель. Я, если тебя возьму, я должен эти деньги перечислить в бюджет района. Öyle bir nesi var edi, у них ловушка была. Bazılarını alaydılar. Mesela сельхозтехника var edi bizde. Сельхозтехника, сельхозхимия. Anda mesela o plotnik Ризаға білем, Риза. O plotnik. Onu aldılar, sonra ona ayttılar, вот, иди понеси справку, что мы за тебя заплатим. Öyle adam bazılarının yengili yazaydılar. Ama aşağıdan ocağını almaydılar. Son bir kere daha böyle bir toplaşı oldu. Avgust'ta olacak idi, onu eşitkendirsin. Men keldim, vokzaldan tışım o, рабочий поезд деп айтadilar. Jankoy Kerch, ucuz edi, 20 kapı kettim öyle bir şey. Lenina'ya düştüm, gittim, sonra anda Lenina'ya vargan olsam, böyle vokzalın артында berdi bir magazin var. Berdi, oturguşlar, oturam, sonra baksam Nariman, menden evvel koçken edi. Nazim tez qayt dedi. Desem, mında şimdi kötekler olacak. Onu ras ettim. Mında 9'da 10'da keli. Saat 1'de poyizga çıkıp gittim. Sonra akşam qarasam aytalar, o Lenina'da balaban bir kötek oldu. Короче, bunda toplandı bizim halk. Olar getirdiler balaban uzun здоровый amollarını, bizim halklarını hepsini köteklediler anda. Bu kaçıncı yıl? 88. senesi Avgust'ta oldu. Son men eşittim bu. Bazı komşular, "Ay Nazim sen kaçıp gitkensin" dedi. Men anlamadım. Mağa Nariman ayttım. Nariman endi çokta menden evine köçken edi ta Lenina'da, Kalinovka'da yaşaydı, Astaban. Şolkenağa gitgende Kalinovka'da. Nazim dedi tez qayt dedi. Men anlamadım. Soň ekинчи күнү komşum Rüstem ağa, "Nazim sen kaçıp gitkensin" dedi. Men kaçkanmıyım men. Mağa ayttı git dedi. Son Savay'dan sizden misal alıp ondan sonra bayağı 90% köççüler adamlar. 90'da. Hepsi Kerch tarafta. Yok, çok kısa mınan mesela Iliçovo var anda Karakuyu deyler Lenin'in yanında. Anda son Glazovka baksı deyler. Kerch yanında baksı. Olar buna Lenin Kurgantepe'den. Olar da. Siz ananızın aldınız. Men koçtum. Menden son bir kaç yıldan son kardeşim koçtu. Anamın babam. Babamın Özbekistan'da geçen son olar koçtular. Siz anda mektepte? Yok, men koç 88'de yazıldım. Son kolxozga bardım, aytdım, "Вот, son aklımda var. Fevral dedim. Dedim, on gün вот. O dedi, хорошо. Kolxozga meni işe aldılar. Men fermada çalıştım. Fermada çalıştım başta skotnik olup, bok temizledim, hayvanların boklarını. İgdim, sofra ne bağışladım. Ana temizleyeyim.
анау боқ саба бір сменаға келесің, ақшам сығырлар келе. Ол уақыт мен күзде қышта алдылар да мені фермаға. Колхозник деп алылар. Скотник, трудовой жазды. Апайыңыз коммунист, а сіз скотник. Апайым Өзбекстанда еді. Анда еді. Айта жағым. Сон мені скотник кетіп алылар. Апай да анда еді. Олар мен сон бір жылдан соң апайын көшіріп кетірдім. Анау evde скотник болып çalışам, анау нелерін темізлеймін, айваларын астын. Анда бір ода бар, кішкенеке бір не шарайып жоқ, ятасың онда. Böyle tellerden netip kazol yaptılar, kısı sıcak olmak için. Kazaklar neler dayarkalar, ben şaşaydım Özbekistan'dan kelgen soң. Olar hepsi kazağı olsun, akayı olsun, apayı olsun mat. Mat, perimat. Ben Özbekistan'da onday şey görüşmеген edim. Олар mesela bir kazakında köteklegen ben, игреdim. Ya anam deyip söktü, men şıyandırdım onu soң. Председатель за ферма мені урмет етті. Бір колхоздың собрание еткенде мені алдылар. Вот, давайте возьмем вот этого изета крановщиком, а назыма на ферму. Общее собрание еттілер колхоз. Тогда нас взяли, а потом уже разрешили на прописку. Общее собрание, да, ради 2 человек. Он как крановщик взяли, а меня просто как скотник. Учитель скотником взяли. Скотник бы работал, 3 ай, 4 ай. Яз келді, ертең тұрасың, кетеміз дейсің. Айтажам, Қазағында көтеклеген ферм. Олар қыслайлар нетелер ме? Қылақасмайды. Сон бар келді, айванларына айдамақ керек сығырларын. 200-300 сығыр анда. Я говорю, собаку дайте, копек берін маға. Я ат, ничего нет. Ана өзің чап. Я говорю, нет, я не буду. Сон алла барда, ана о Макагон деген еді за ферма. О мені урмет етеді. Назым говорит. Сон ты присматривайся, потом я тебе помощником сделал. Ну, көрді, собраниеда бар еді, көрді, мен ожа болғанын біле. Он говорит, тебя возьмем помощника. Соңынан аңладым, ол лаф болған. Соны айта жағым, оның бір несі бар еді, доғымышы. Плотник болып береді фермада. Отырғычлар ясайды, шитлер ясайды, бұзауларға, айванларға, нелерге біреш бір шей парланса. Соны айта жағым, анау керішке барған, бір доғымышын бір шей болған, ішкендер. Кегенде лес апаласыда өлген анау қазақ. Сон Макагон мені чағырды, Мишайдым адында ұнытты. Назым говорит, давай будешь плотник. Мен ферма, 200 данем алын артын қайтып жүр, шапажам оны. Сіз бұны яптыңыз, бұл койде яшамақ үшін зацепка, да, сізге, чтобы прописаться? Жоқ, я прописался. Жоқ, прописался, а потом уже скотником я стал. Все равно. Да. Но ожа алмадылар. Мектепке бардым, районаға бардым, алмадылар. Жоқ еді. Алмадылар, вообще алмадылар мен. Хотя bizim балалар анда бар еді. Бар, ярысы еді, ярысы. Бір апай алып бара еді, математика еді ғалым, математика. Ушыны Ақмешітке көшті соңында, мерем еді, мағын бір şey білмеймін. Сон айтты жағым, алмадылар о. Сон мен фермада çalıştım 2,5 yıl, 3 yıl. Yok. Ana şu skotnik olup çalıştım bir 5 ay mı 6 ay. Sonra Kazak oldu, son beni plotnik etti. Flotnik etti. Son dedi furajirim bu işi. Yem darqatacağım. Yem darqatmağa degeni yem kele bir sklad var edi. Maşina kire toki. Son beni o lapatkanın onu yüklemek gerek pritsepke, traktor pritsepine. 3 tonna mı 4 tonna mı? Son o mağa spiska yazı beri dayarka traktor kerseti. Men onu сағыжыларға дақатам анау емні берем, олар соң айванларға сепелер. Соң маға бір күн айта, Назим де, запоминай, кто сколько сыпет, сколько домой заберет. Я говорю, 6 не было и не буду. Маға керек, мен берем. Все. Соң бір апайға бередім, артқач бір қопқа, 2 қопқа, маға 3 литр сүт береді. Бірданесі береді, соң шаққанлар олар бір-біріне. Бермесін. Соң башқасына бердім, böyle бір байой, бір рус апай бар еді. О маға ер вақыт береді. Артқач 10 қопқа болса, 12 қопқа берем. О маға 3 литр сүт береді. Evге алып кетмек үшін. Öyle etip 3 yıl mı? 3,5 yıl fermada çalıştım. Son rayona bardım. Tabi bir şeyler yazdım, böyle aylandırıp bir şeyler yazdım, rayona vardım. Şimdi aklımda yok. Ne olar уже mecbur oldular meni almağa. Men öyle doğrudan yazmadım kabacasını, yumşakçasını, siyasetine bağlap yazdım. Öyle bir spesyalist, böyle çalışkan, bitirgen, niçin almayız deyip. Son direktör özü gelip meni yalvarıp meni algan ediler. Men yazdım. Kaçıncı yıl? 91 senesi. Уже olup çalış başladı. СССР yok. Ana öyle galiba bilmiyorsun, Trudavoy'da bir yazılı. Mektepte hoca olup çalıştım. 15 yıl çalıştım. Sonuna ana koyda olan bütün tedbirlerini men yapaydım. Mektepte olsun, buna toplaşılar olsun, meclisin. Tayir Hacı sayılaydı reis.
председатель. Ну, о меселе мен барып бирейлерине меселе сельсовет, колхозный лаф этме не тетайм. А тарихажай біледі өле мышықша лаф етме ол лаф етеді. А бөле тедбірлерін нелерін құрбан байрам болсын, қыдырлес байрам болсын, тедбірде бөле нелерін епсін мен микрофоннен алып епсін алып барайдым. Мектепте де бөле боевой бір адам қорқмайдым, директор болсын. Соңында мына мақтамақ дегіл, соңында старший учитель болдым. Высшая категория. Мына республиканский конкурсларда иштирак эткен, мына Ахмешке келип 10-жы мектепте иштирак эткен. Экинчи жер алган едим балбы. Экинчи жер ушунтун бир самовар биши берген элдер мага. Бу район неде иштирак эткен едим. Анда Абиде койгансыңыз, Абдинанова. О 88-нчи сенеси, о 87-де койганлар оны. Сон 88-нчи сенеси башта демирден япканлар. Мына сиз айткандай. Садык, Бекир бар эденде. Бекиршмиш. Атын унуттум, шу Калиновка жаша кечинде ошондо. Сонда Марфкада да бирден Рустем бар эди, тройка дедим улар. Улар койгон экен улар. Ана мен насыл олду бу Кырым газета ве сон мына көчтүм Акмешитке. 2003 сенеси. Бет о вакыт бек мераклы эди. Чүнки биздин халк Хайти Кырымга бир адам керек, билмем каршылама эви керек, билмем байрамлар 18 майыс бу эпсин тешкилат. Эпсин япайдык биз. О Курбан байрамлар чокса биринчи жолу мен белесем böyle тертипле, низамлы шекилде мен белесем мактамак дегил. Биздин районда биринчи жолу böyle яптык. Топладык жемаатны Адил Керимиште вакыт ойда жашады. Инанбасаң Адил Керимиште Сойд Бекиров. Олар биздин көйдө жашады олар. Адил Бекиров, Голос Крыма. Элдар да мени жакшы тааныйт. Айта жагым олар анда жашайды. Мына топладык жемаатны сайладык. Сен агач кетирежексиң, сен казан кетирежексиң, сен аш пиширежексиң, сен копканен дагытажаксың, сен алып баражаксың. Öyle эр бир шейин тертипнен япкан эдик биз аны. Шуның үчүн бизде ана казан башына öyle небетине турган адам болмады. Копканен адамлар бар еді, копканен бара, анда копканен төкелер, эркес отырган жеринде отура, оларга дагыталар. Сон бизде анда ожа бар еді, шундай де чалышы. Элмас ожа, Сеттарова, Сырдарьялы, музыка боюнча. Сиз насыл көйдө жашадыңыз? Чистополе, Салын. Салын? Ну Паша Салын дейлер, Салын. Качы анда отырдыңыз? 88-ден 2006 сенесине же. 2006 сенесине же. Ну бу Кырым газета сон сиз башладыңыз, Мында көчтүм 2006-дан 2009 сенесине же Кырым газетасында чалыштым корректор olarak. Ну, Энвер Аганин тааныш болгон. Ну, бул келдим анда böyle башта бардым ана Яңы Дүйнөгө, айтты бизге керекмишчи. Соңунда кирдим, олар айтты, Бекирге кирди, böyle биз берабер окудук, böyle ана оларда бир корректор апай декретке кеткен екен, біреу жоқ екен. А оқығанда екі адам оқымақ керек. Біресі анда, біресі яңылышын кешірсе, екіншісі, ну Эльвираны білесің, Эльвира бұл тарапта отырады. Мен Көйде сіз ана тілін öğrеттіңіз балаларын? Яғни башқа фен? Жоқ, қырым татар тілі бар еді. Сон саат аз ол. Ну аз дегіл енді Dabro жапша бар еді, Зейнеп ожа бар еді. О вақыт Марифчі жемаат тешкилаты бар еді. Бізде бар еді. Ну бізге келмейді олар іште. Айта жағым, мына районда методист бар еді, ойлы топлашуларға барайды. Соң Ахмешке келедік оқымаға 5 жылда бір кере. Яңы китаплар шықты. Яңы китаплар шыққайды. Сіз о вақыт бақ тұтар денесі, Энвер Аганин, ну, сіздің танышыларынан. Ну, келедім, что Энверде мында, ода мында бір вақыт мында олмады, Украинада еді, мен анда газеттен білем, онеде. Донецктен бірде неде çalışkan еді galiba. Musulmanский bir şeyde. Men anda endi gazet alayım işte gazetten bileydim işte anda olgan. Eğer munda kelse mutlaka apayın soylары munda yaşaydı attesi. Şunun için keleydi. Ну çok olmasa da bir yılda bir kere, 2 yılda bir kere okumağa keldi. Son bu nasıl çıktı Kırım? Adı Kırım milleti. Men kelgende endi o bar edi. Çünkü niçin sorayım? Bu milli hareketçiler aytiler bu Kırım gazeta bu Kırım Apkom teşkilatı bu gazetanın birinci redaktör edi Şevket Ramazanov. Da. Ну
Бекім ойлады, о қадарлығын білмеймін. Ана мына кімдер Belki okudunuz вот Hareket var. Başta dostluk edi o. Юрий Османов вот айтили, что bu провластная газета, созданная властью достух, сон Қырым яқты бар. Ну, belki başka этот саясет oldu bilmem. Ну, нечен чықты бұл вот Қырым ады, миллеттің ады, Қырым. Мен белесем доғыр шықты. Нечін дегенде, мына мен келгенде Қырым газетасына, мен евел, анда біз Өзбекстанда болғанда, Қырым деген сөзін білесің. Білейін барағында yazılmaydı. Кім ерде ана бір шейлер olsa, анда Қырым татарларының бір шейлері, анда бір инсативниклер бір еді бір шей көтерсін, соны yazaydılar Қырым деген. Я да арасына чызық қояйдылар. Қырым татар деп. Çoğusu татар деп yazaydılar. Сон, біз институтта оқығанда, біз енді өзіміз ер вақыт Қырым, мен балаларға да ер вақыт Қырым деп жазмайды, ысы жоқ еді ортада. Соңынан қосылды. Ысы өзі олмақ керек ол. Естілмей русчасына. Ама біздің тілде о қысқа айтыла, ама жазылмақ керек. Шын doğru жазыла. Мен белесем, сон мында Қырым газетіне келген сон бақам көрем, но анда көйде болғанда да Қырым татар деп жаздырайдым. Сон көйлерін алдым, салын дедім, сон қауыслар ішіне чистополь көй деп yazайым, дефтердің тепесіне салын, сон бойда yazайым. Башқа чистополь деп yazmayым. Салын, сон арасында чистополь көй, орта мектеп, бойда тәрбиесі деп yazdырайдым. Башқа ерлерді білмеймін, mesela мен ойлы yazdырайдым. Балаларға ер вақыт ойлы өгіретедім. Сон айта жағым, бізде енді ожалар білесін, программа насыл бар, программа есасында çalışaydık. Сон бір кере мына оқымаға келгенде бақса программалар, böyle kitaplar çıkardılar, олар алалар, біздің нелер методистлер çalışқанын сөйлерім. Бұнда методисті олып çalışsın мен, бір hafta. Мұнда неге келгенсін, Қырым газетіне кеткенсін, 9 сенесі, мұнда кірдім, 2 hafta çalıştым, бақтым, көрдім, анда не жоқ, арыза яздым, кеттім. 10 күн çalıştым, Кипуда. Мына бірдәне ожапчы өлген еді, методистка. Каминкадан қатынайды. Мынау неде Дүпкеде яшай анасы. Бір инициативный бір апай бар, адымды ұмыттым шынды. Не болса да айта жағым, шын еріне çalıştым, бақтым, көрдім андай. Айта жағым бір программа түзген еділер. Біздің нелеріміз программа біздің миллетке хас тілін сақламақ дегел, олар китап есасында түзелерді. Программанда өлер қағым. Бізде китаплар насыл? Мен бір кері Айдерге айтқайын бәрі мысалы. Келдім, мұнда оқымаға бақсам, диварға қойған, яза мұна берді сізде, мұна берді не бар? Буденның соқағында бір училище бар, строительный. Кірсем, суық келдім. Мана келдім, кипуға анда жіберділер. Келіп тапсам, Айдар Hoca суық, январь еді, февраль. Тақтаға чызған, китапларын ақында язам. Мұна бойлы айтыңыз, ожаларға, методистлерге айтың, мен китапларын. Мен де тұрдым, айттым, сіздің китабыңыздан файда жоқ. О китаплар балаларға білім бермей, оқымаң шәресі жоқ. О тіліне өгіретмей о балалар. Айдарге доғыр айттым. Соны башылады айтма, Мұстапаны яманлап, мен айттым, оларын яманламақ керек ме? Яқшы ярамай, олар çalışасты. Мен айтмайым олар яқшы деп. Сіздің мақсадың өзінің несін, сол ашуланды да сілді анау дейді. Сақтады жазылған. Мені прям сон Ибраимға айтқан, андан де бірден койден бір сен сыныпташың келген, маған бүтін жемаат ожалары алдына мені масқар. Демей, доғыр да, сен китапларын бір шеу керек. Айта жағын бір программаны түзгендер, ярамай түзгендер. Сон біз топлаштық, бұл инанмасаң, мұна неде бар, Қырым газетінде шыққан еді. Біз өзіміз түздік те, программа түздік, план. Бір сәтке. Соның газетке басып шықтылар, санкем Хатиже япқан, молодежный яшайды, бұрдан бұл семіз, бір апай методист, адына методист. Соны шы программа бойынша çalış башлаған. Ашыны білмеймін, насыл çalışалар. Мен енді бұна қач жыл олды, 12 жыл олды çalışмағаным. 18 жыл, 14, 15, 16 жыл олды енді çalışмағаным. Siz Қырым газета корректор çalıştınız. Учил, yazaydım анда, işte ayттым, балачықлар үшін, нелер үшін. 2 kitap çıkardım, ayттым, adları eski kuyu. Бір ескі құй, біріншісі не еді, адында ұмыттым енді. Тоқта ады не еді. Бақ адын ұмыттым. Екінші кітабы ескі құй, біріншісі, үч истек. 2 kitap çıkardım. Üç istek. Bilesiniz ne için adını? Bilesiniz ne için adını? 3 istek koydum. Anda çok şeyler var. Mesela aytım kütüphaneye barsan alar. Yok, men de mesela veririm. Men de 2 taneden kaldı, şunun için birege vermiyorum. 3 istek, birinci kitap. İkincisi eski kuyu. Eski kuyu. Niçin 3 istek koydum? Onda çok şeyler var.
бір балықшы, енді бабам Керішли болған. Мен тахаллюсымда, псевдоним Назим Керішли деп жазылған ол кітапта. 3 истек. Бір балықшы Керішли, енді бабама несінен бақылаймын да. Балықшылық апа, балықта, сон балық айты. 3 тәне истек. Не істесең? 3 тәне истегін япарым дей. Тек мені ебер. Мені ебер дей. Сон айты, жоқ, ебермесем. Ебермесең, ебережек 3 тәне истек. Сон түшіне баға. Байлық, мен Өзбекстанда ойлама бір сұхбат бергендер, мен ойлай айтқан. Байлық, ақша сорасам, ақша бар кете. Машина сорасам, машина кете. Ойлай бір шей. Жоқ дей. Бір истегім бар. Миллетім Қырымға қайтсын, милли девлетшілігіміз olsun, милли тіліміз. Ойлай бір не. Сон балық айта, мен сенің нең бежеріп оламайым дей. Бежеріп, сіз өзіңіз тұрышмақ керексіз, өзіңіз әрекет yapmaq керек. Ойлай бір такой икая есть. Как это золотой рыбки? Да. Ну, такой я рассказ написал. Там еще про вот это есть, про вот это Сирана бабасы hakkında. Тоже так, в 2 словах расскажу, қазақша ғой, қырымда. Келе бір бала за 40 тысяч, ну, енді ашып ұйдырдым там. И неге? Аз бары тереклер өске. Анда да аққайын осы, аққайын березі. Сон оғылын шағырады. Ну, это получается Сирана брат Рустем. Шап анауынды Рустем дейді. Я баба шапма жеп, насыл дерек. Жоқ, шапа 1 жылдан соң тереклер нетіп кете. Өсіп кете, аз барлар, бүтін жеміш тереклер өсе. Толчок мне был первая крымская газета Лиля Буджурова. Анда написано, вот, мен оқыдым да, для меня, ну, у каждого как, наверное, у тебя, я не знаю, у меня такой толчок получился. Эрбышидебр какой-то тюк получается. Я там прочитал вот такой маленький заметки. У березы корни растут на поверхности земли и высасывают всю корень, всю влагу. А мен терек, шу миллетный темсил еткен терек, что ли, как-то, ну, с подколом. Это то время, ну, хотя сейчас тоже нельзя, то время, я не написал казахны өлдірме керек. Ну, так, имел в виду. Это имел в виду. Что терек, ана терекні жоқ ете, сон қалған тереклер яшап башлай. Олар о терекну символом же они считают, березу, да? А я вот написал, что надо уничтожить это дерево, потом остальные, мақсатта яздым. Это таким, аллегория. Вот этот рассказ тоже там есть. Аллегория тоже есть. Насыл ерде олсаңыз, әр уақыт әпсіге айтесіз керек Қырым тілінде уақытме. Өзің кештен русчаға де. Йо, сізде белгі Хорантада, сіздің яшаған ерде, сіздің Эпсерде айтам. Айтам, олардың сайысын чоқлаштырма, миллетім. Йо, меселе мен ана бекім саған айтқандырым, апайға да өкін айтам. Қай бір яңылш яптың сен, қазаққа алдың, евлендің. Но балаларың яп Қырымжа. Қырымжа ат қой, Қырымжа лафет. А яп боламайларды. Бар мисали бет, меселе мына Лиля Буджурова болсын, Эльзара Баталова болсын. Сонда бір қачтаны мисал бар, но азы. Жамала болсын. Біздің миллет тарафқа ютты. Мен айтам, оларын алдым, оларын сайысын чоқлаштырасын. Оларын темелін қавилештіресін. Мына Масляковшқа көргендірсін. Айтам, мен анам қырыпты. Ау, сен қырым татар оған, баз интернетте бұған класс ба? Мен класс қоймайым. Не үшін дегенде ол миллетін жоқ етті. Сон сіз 10 жылдан зәйде мектепте çalıştınız. 21 yıl çalıştım. 21 yıl çalıştınız. Bu bizim балачықларын nasıl ana tilге öğrenmesi, nasıl ilacı var? Siz hoca olarak ne айтып olursunuz? Misal için men nasıl айтayım? Devlet olmasa bizde bir şey yapıp olamamız. Onun razım. Çünkü 50 yıl biz Kırım'da yok edeceğiz. Bu tilini bilgen adamlar erkun az. Күн-күнден азлаша. Мен сен айтқаныңмен разым, амма деймін. Мына бұл енді бізге, мына бұл шынды бойлы шарайтты, үкімет еті, бұл үкімет айта, бұл тіл девлет тілі. Тіл девлет, ама о yapмай, айтқанын талап етмек керек. Талап, сен девлет тілі дедің ме? Девлет тілі болған соң, сен ақша айырмақ керексің, методистлерге бермек керексің. Çalışқан адамларға, мектеплерге, mesela мен мектепте çalıştım, мен бір кере talebelерден ариза топламадым. А мен çok eşittim. Мен мына екіншісі, менен бері Зейнеп өзбек еді. Анасы қырым татар, бабасы өзбек. Олар көшіп келділер, анда ағаларына бері ол қырым татар тілсін беріп еді. Жоқша өзбекше лаф етеді, қырым татар. Оңа ер вақыт директор мejbur етеді,
балалар барып evden аризасын жазды. Маға бір кере айтмады. Мен öyle sert adamım, duyğandırсın. Mağa men bir kere yazdırmaydım. Ал sen devletте olgan soň ariza yazmak gerek mi? Sen mesela mına bakın televizorda mına şundaki şaraitти. Sen devletте эле oldu mu? Olar ayta. Birinci növbetте mına koronavirus, mına şunki soňky wakyalар. Rus tiline ve matematikana imtihan taşırmak gerek. Mutlaka. Au devlet tili sen talap ettin mi? Mutlaka Kırım Tatar tilinden Rus balası olsun, Kırım Tatar olsun, olarga yangi programma yengilcesin olsun. Ama devletten talap etmek gerekmiz. Yo sen ayttın mı devlet, biz Kırım Tatar tilimiz. Yo senin aytkan sözüňe razım men. Ama o Kırım Tatar tilini öyle bir şarait nege kötermek gerek, plankasın. Talabını çokça etmek gerek. No, olarda tek kiyatta bu. No, ana endi başka yolumuz yok da nasıl yapacağız? Devletimiz olmasa sen aytkanda men sen aytkanыңа razı. Misal üçün men ne için başladım Ukrayn tili öğrenmeye? Çünkü şart edi. Sen Ukrayn tilini bilmesen, sen üniversiteye almadın. Ana, o da böyle olmak gerek Kırım Tatar tilinde. Kırım Tatar olsa da öyle. Olmak gerek. Gerek. Ana tilini bilmesen sen bir yerge işke kirip olamazsın. İşke, üniversiteye sende olmaz. Öyle son ebed adam mecbur oluyor öğrenmeye. Mına da bir ne tacipli şey. Men Özbekistanda aytdım da Özbekistanda da Kırım Tatar tili balalarga öğretedim. Kitaplar az edi. Anda bir bala mesela karşı Korantas oylarda katnaydım ha. Birisi men okumacağım dep ariza yazmadı direktörge. Amında öyle söyler oldu. No bu pek yanlış hareket. Misal için matematika yazmaylar da ariza. Men istemesem onu öğrenmeye. O aselet yapkan şey. Ana babalar bazıları onu anlap olamaydı. Sen balan bir Kırım Tatar tilini öğrenirken matematik sanki hepsi profesör olacak. Men endi mana bu yaşayıştan gördüm, ne ettim? O ebet ocağa da bağlı. Son balağın özüne de bağlı. Ve ana babaga da. Mesela da mana öyle bir misalle biledirsin. Yaxşı bir kollejde okusun, bir bala koyda okusun. Kimerde koy balası bayağı nelerge erişiyor, ana kollejde ya da bir nede okuganga köre, ana bayağı neler var. Bunda ana babasının nesi var? Nesi özünün istidatı var, tili talapı var. Ama mesele okusun, mına men kızım bir yıl nede okugan edi. Bir vaqt berdik, nede Kerченский anda bir lisey var edi. Bir yıl okudu, baktım gördüm, dedim kerek mi? Kene qaytarıp aldım özümüzdün koyga. Anda oların talaplары başkaca eкен. Қазақчасын айтacak zubryошка. Onu ezberlemesen, anlaysın, anlamaysın zubryошка. Anda koyda netip yavaş. Ну, ebet anda da yaxşı okudu. Son dedim, kerek mi? Anda bir hafta ola, son bir haftadan sonra evge keldi. Yataqhanada suviq, ana neler обогревательler qo'yalar. Ну, ashxonasi bor edi, stoli edi deb. Son aytdim, yo'q, kerak koyga qaytarib kel. Aytacağım o nege bağlı değil. Son biledim, anda koyda öyle balalar şu liseyde var edi. Okumay bir şeyge anglamay, no, anası babası akçı beredi, o okuydu. Tek adını. Liseyde okuydu eken adı var edi işte. Şunun için men şimdi evvel onu anglamaydım, şimdi anglap başladım. Şimdi değil, bayağı vaqt. O nege değil, oku yurtuna bağlı değil eken. O adamın anası babasına, talebege, istidatına göre oğa bağlı eken. Son bu 10 yıl içinde bala ana tilini öğrense nasıl seviyede laf eterdi sizin balalarınız mektepte? Olar serbest laf eterdi ana tilinde? Yok, çeşit türlü. Ya da bağlı Korantanin bağlı. Nasıl talebe? Korantanin bağlı. No, biz aytam da o programmalar, mına bu şimdiki bilmiyorum, şimdiki programma, evvelki programma mına o Rus programmasını alırlar. Son Kırım Tatar programması. Ona esaslanıp tüzülgen programmalar. Xerox. Anda o milli niyetini almaylar. Mesela men özüm anlayayım mesela. Birinci sınıfta mesela en azından 3000 ya 5000 söz öğrenmek gerek. Onun için o ikinci sınıfta endi başka. So 11. sınıfka kelgende onun bayağı bir 50-60 bin sözü olmak gerek. Men yakında keçenlerde bir de okudum. En azı 3000 4000 söz yetişken adam laf etmege böyle sadde şekilde. Sonra oyla bakam. Bizim balalar o sözünde o kadar sözünde bilip olamay ekenlerdi. Onlar bir çoksa Kırım Tatar tiline bir ikinci
неки bu öyle ciddi bakmaydılar. Ciddi bak. Çünkü tilin statusu. Status. Öyle bir bala var edi mesela karşı korantalarda. Men onda şu kitap birinci kitabımda da yazayım. Ana bakan bir bala çıkka kız çıkka ne edi ay takkan. Ha o kabatıdaki ilk kaç takkan. İkisi de kız çık Diana'ydı. Son anladım endi koydu. Babası Grek ekan, anası Kırım Tatar. O bir kaç yıl okudu meni 3 yıl dursun bakam. Son Dinara degan bir kız keldi. Son Diana açıyor, Diana yok desem. Ana ne хочет изучать dedi. Kaç yıl katnadı. Son endi başlangıç sınıflarda yengilce ola. Son azıcık balaban sınıflardan da terminler var. Son yazılar, şiirler, son mesela mına bu mürekkep cümleler, сложный предложение, сложно сочинение. Mesela o şey keregi de yok mektepte mesela. Сложно сочиненный, сложно подчиненный. Ayıp da olsa ne kerek ola balalarga сложно сочиненный, сложно подчиненныйлар. Ana endi sen mecbursun. Sen mesela da maga mesela direktör aytmaydı, Zeynep'e aytaydı. Yazdın mı mürekkepci? В скобках напиши сложные предложения deydi jurnalga. Ona o yuvaşça yapaydı, ona mecbur. Men yazmaydım. Men inat etdim, yazdırtma. Ama oğa yazdırtaydı, jurnalga даже, Ukrayna vaqtında da. Bu til hakkında sizde var statyalar ya da öyle Yoktur. No, yazmayları. Yok, on sirek yazarlar okuyayım işte öyle. Umumi sözler aytalar. Ana çok saytamına Koranta deyler. Evet, Koranta da var ama mesela şimdi kaçıncı nesil o? Ana geçenlerde ana kimde aytdı? Jurnalist verdi. Sual Seranga ne de çıktı? Ana babası bilmese nasıl Koranta? O ayta. Qaysi nesil qabatlı deydi. Birinci nesil mi, ikinci mi, üçüncü ayta ikinci nesil qabatlı deydi. Biz baba dedi, kart analarımız bileydi. Baba da dadalarımız böyle ne etmek gerek edi, uymak gerek edi deydi. Ama şimdi mana o'zime er vaqt deyim. Ne için biz er bir milletke uymak gerekmiz. Mana kızımın torunga bardık. Nesi? Ana kuda bo'ladi. Kiyevning anasi. Ikinci akay Kazak, birinci akay o'lgan, şimdi Kazak. Endi bir çok adam da keladi, 4-5 adam edi. Men laf etdim, kızım, baba! Ana bir Kazakni hurmat etib, endi ruscha laf etmek gerek. So'ng ana Lila işte ana Kiyevning Mehmetning anasi. Nazim yaxshi laf etib, bir laf etib. A men hadi alışqanman, bilasizmi? Men ana Tolik, Kazakman yashay. Son men kızım nerede oturar Kiyevmen, sonunda men apayım oturar, onda işte aytam 3-4 adam, çok adam değil. Sonra o Kazak o. O Kazakça. O utanmay. Yo men o'zime savol berem. Niçin men onu hurmat etib, o'z tilimni vazgeçmek? Sen endi buni apayla yaşaysın. O tek onda değil misal, başkalarında da var mı? Bizim vaziyet pek ağır bizim vaziyet. Bizde Kırım'da biz bir avuç halk olup da birbirimizni hurmat et, tilimizni hurmat et. Bilmeyip biz 50 yıl içinde просто растворимся. Sonda bak buna din taraftan bo'ldilar bizni. Din taraftan, o din taraftagilar bularni qabul etmey. Sen böyle yapmak gerek. O tezsiz alıp ketip ciymak gerek. Ana bir yakında birisini, yakında da bir kaça. Yok diyeyim, men aytam, olarga aytdim. Bardım da былтыр birisini, endi adını aytmas diyeyim. Diyeyim, Qidrles bayram hayırlı olsun. У нас нет таких праздников. Нет таких праздников. Bizden pek көпчүлүк күреш алып баралар. Ana bizni er taraftan böyleler. Bizim vetanın aldılar olar. Hepsi toprakların evlerin kaytarma istemiyorlar. Biz özümüz geldik ama mında bizim da böyleler. Parça etip tez vakitte Rus millet içine karşırıp yok olup ketmesi istiyorlar. Ana tenen gördüm senin sokağında. Anda bir blogger Solnечный Крым degan bir apay yürüyor. Mana yerde bir kat balaban bir ev kurula ekan. Sonra sonunda ana ormanga ketecekti, Çukurçağa ketecekti. Anda da bir garajlar var ekan, bunun yanında da dabirdan ev kurar ekan. Mana 51 var mı? Parking написал dedi bir apay, Rus apay. Sonra böyle aytıp geçti, çok darıştı da. Baksa balaban bir ev. Bütün yerge men er vaqt aytaydım. Bekim sen de şimdi men razı olsun.
Қырымға вақыт, о вақытына келген еллары бинглернен ақша береділер, бинглернен. О ақшаларға мына ПМК-лар нелер құрдылар. Ол анда олғанлар ашадылар, девлетке анда структуралы олғанларға ашаттылар. Шы ақшаларға бүтін Қырымнан сатып алмақ керек еді, адамдарға бермек керек еді, на evler. Бүтін ерден. Сон адам істесе анда яшасын, істемесе анда көшсін. Ве ишханелер құрмақ керек еді. Мен Чубары бір ел келгенде бізде янымызда ватан колхоз барды, оны дағыттылар, жоқ еттілер. Evлерін саттылар, бүтін шейеқті ашадылар, іштілер, айыпта болса. Ақшаларын ашадылар. Мен білем дама комплекттерін, отоплениялар, балабан евлен нелерін епсін мұнда кетірділер, саттылар. Мына Авдет колхозы. Сарыбаш тоже. Бүтін ерін қырсызлық яптылар. Анда контораға кірділер, девлетке ашаттылар, өздері ашадылар. Керек ме ел конторалар түзмеге? Қапуге олар білелерді. Бүтін Қырымнан сатып ал, бүтін ерден Қырымдан, Өзбекстан, Россия, Түркиядан келгендерге бер, масағай. 10 жылдан соң қайтарырсың. Қайтарса қайтар, қайтармаса спеши. İşhanelер. Сабын шығарамы, туалетінен кағып шығарамы, телевизор шығарамы, стол шығарамы. Адам ішлесе, адам ақша тапажақ. Сон яшажақ, сон анау, саңа ев берді. Анда бір шей болса, қалып шығажақ. Топлашуған еді. Ашында мына Украина вақытында да білесің. Мейданларға барай, мына Қырымға көшкенсің, мында Ақмешітке. Мында Ақмешіт халқы шықмай. Сон түшіні бақам. Бүтін девлетлерде саясетлер бүтін жей мерkezде ола. Шер халқы қол тұтмаса, әрекет олмажақ. Бізде мерkezде халық пісіп отыры. О яқшы заманларда да демократия вақытында Украина. Мұнда Ақмешіт әлісі мұнда шықмайды. Ең чоқы бір 200 адам бар. Мұнда бақ 30 bin, 40 bin адам яшай Ақмешіттің өзінде. Ақмешіт тарafında да 20 bin. Қарасу базар, Бақсарайда, епсін сайсан 100 bin етрaf. 100 bin'ден 20 bin шықсын, шықмайды олар. Ана бүтін Қырымнан автобусларынан елін кетірелі. Бұл анау етрафта білмеймін. Не бұрықтан түшмеймін мен. Çok sağ olunuz. Мен артқашы лафлар çok айтып. Maşallah sizге. Sağlık dileyim. Çok sağ olun.